Talo falava o tala mai Australia wa fo ilau whaafo mai le nei awauli. Sound One Minister le vai whaafo Australia Penny Wong o le teimi nei wa ave sea mai nisi tangata Australia mai le panona au whaatulanga atu nisi whai ngā malanga mo le ave sea mai oisi. Wa tawe Wong o lo ngā lue whatasi nei mātanu e peo kānata ma le UK i le tūlanga ma o tangata Australia na mawhaunanga i se mai le asonanafi na whao ngā ane whai ngā malanga whaapisinisi a ngā i se mai ai ma ua iei maa vanua ua mai ana whaatonu mo whai ngā malanga le asoa tai ao. Wautuaina le minista tangata Australia i le panona ua whianga i se mai ia le sitala i le matanga ruenga vai whafoma whatawa inga whao ngā ile au unanga i pengata whai langi. O toi wha mamawhai ma le lapta inga ma le malo Australia i ona tangata i a tau fia le toi malanga i le panona o se lapta inga na mua i whaia mai lava ia o ki topo le tausanga te luai. Mo le te minei i Israelu o toi te tala whe malanga inga i le ea i le mae au le ospa inga a Iran i le asona nafi. O lo whenga i nei leo maso e suenga o le pona iwi tangata se tulou na mawai se tasi o matawhanga e sira fia le tō tele i au se talia i se sifo. Whai mai o matawhanga o Cottesloe, pe amare sa 42 kilomita le tu i saute CC4 Perth, ma o le asto na ina mawai e Surf Life Savers, ma mulimuli ai tauri maina le au sue sue, wha amaoni ai e le fō mai mo tino mariu o le iwi o le tangata soifua. Lo wha awau isi sue sue nga le teminei ma tau wha mautu pea, pe iei nisi o tangata o lo o iei le lisi o tangata tau sa idia, e whetau iei le iwi, ma o sa tūlanga o whate iei fo i le tō tele, e meise o se matawhanga e tumu i le tele o aso. O le supermarket e Aldi Australia nei wa wha solo atua na tau mawhainga wha pisinisi i le au unanga o tā whaonga holiday business. Wo foi nai ele Aldi Holidays ia na paanga ni tā whaonga o malanga ta amilo i waa po cruises e meise malanga ta amilo le ngata tutonu Australia wha pena fo ia tunu whawao malo. Whai mai le company o le ama whai e tangata malanga mai Australia o na saafi wha munianga ese wo foina ia lātou wha pitoa e le ngata i no whanga au mawai a o whai ngā malanga foi. Le nei o nanga o whapaangai ma le Ignite Travel, mai tele whapitoa o whaeloi le so e a mata ia la tutau whainga. Wanga i leo le Supreme Court e poloka i nisi o solo te tele se lua o fua i la tau e langolangoina Palestina ma o fua e whai e sini. Wha mai a la tau e whamanatuai le tausanga o le taua i Gaza. O leo ni sa wale se wanga yo e whaatino le tulanga ina waria e ono iai manisi sori ngā tula fono e aria liai e pei o le vai o fua al whala tonga le Hezbollah i se whaatasinga na whai sini ma mele pone i le asosana te nei. Whai mai le 9 News wa mai ona whautuaina i la tau o lo otu whaatsia i sol te te tangata ina ia tuu ia fua i o la tau whale a o le so wa whailoa i leo e la tau te ena le whai o ia savali ma ua taru sanga i loa le whaamsinonga e whaasa ai ia fuafuanga. O le Palestine Action Group o lo tu whaatsia sabali nei ma whaatasinga i vai asu teitasi le uto i titi nei a toa le tūsanga o whaia pea. Tala muli e toa tasi si tangata whaingadwenga o maliu se whalablaba na tupu i se whaingadwenga i Clyde i le tai awa na leila. Wa amatai nei su e ngā leo lea whaalablave ma wa whaeloa le 7 News o se no whanga o lo whaia i ngā ruenga i le tu sisipo o Sini o le construction site na tupu ai le whaalablave wha manua ri aile ua maliu ai le itaina le valu le tai au i Kendall Street i Clyde. Wa matala le ripoti na afia istangata le i le plasta na pa uane ma afia ai. Whaabave atu soani whaabave i lea no whanga peitai na maliwa i lava le tangata le 5 tausanga le matua. O le Safe Work New South Wales le uwhenga i nei ma le suenga ma le asauni a foi ma se ripoti e tu inatu i le coroner. Tala ia le Radio Samoa i le nei a solu. Radio Samoa.
Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia fia I ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai Hoku alofai la Samoa Matalasi O aolelea fa asolo solo La poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu o ea imita Samoa o le penina o le vasa pasifika Angi mai se matangi Se momoli atu ai O alofai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alofai la Samoa Matalasi Ja, fia lava le ngaga e whaatalofa mo wholofa I ate o e le nei po I awa uri o le o ngā tutonu ngā le mū o le mahi aso. Alona sa I fu manuia mo le langi mā I awa pia fo I o le whaatalofa I lau sila mai moa ia ma lau whaafunga anga fo I lunga o le tātou ala leo le Facebook page le Radio Samoa. Ia wa pia fo mo le tātou YouTube channel. Whatalofa I le lolo le tunu I ona tulanga mao pue pue I le ngata I le tawhatonu le tātou vāna nofo le whala le nā ua mai ona whola le tai au I le sunga le ni awa o heta vai meni ia malona awa se ia o mai fo I a tiatia ia lea ua tāwalunga e le fitalenga ia whongabua o le vai maunga ia po o le fitalenga fo ia se Manu Francis Joane watu le wha malo ma le wha aftai I nei fo iuso Vai atu o lava maru mataulangi I le ngāruenga. Te loa sa autou fia fo I maua le awanoa. Whaafongafonga ai I le au onanga ma le tautua I lau lava ngangana. Lei atou sa vea le nei, le urua I ali I so alo mulitalo. Ia, o le ua se e mai fo I le nufua, ua mawhana whanama vevela le nufua. Ia, e mānei au waranga sa maruru lava whafue o mai le teibi le nei. I le tātou polokalame o le nganga ifo o whaiva o Samoa. Tiute, ia mau tau whaiva o Filipma sa whawhenga iai. Ina uanga ngā e maoso le rai le tai au. Ia, o ai lava na o e ngau le vau I la tau fo I e wha e ida le tai alo I o tau whaiva o Filipma. Ia, o le ua se fuluminu te o te aile tu la e wha. Wha moe sa manuia le nei aso. A matabangi I le tai au CEO o mai fōi I le nei a fiafi. Ia, aro tu mau pele anga le lei o le atua. Whetaloloa I fōi o le atunu ui lunga o ala te tele. Ia, wha pia fōi I la tau o lo ngā lunue. I tutonu o ofisa, whale whai ngā ruenga, o whale mai o hotels, o ma whatal malo. O le a lawa le tiute ma le whaiva o Samoa. Lea ua nganga ifo tō whaiva pa ia. Whasino le da I le au whainga ruenga tutofi a le atua.
Ia, nona upu, awala pa ia ma mamalu whaare malo, pa ia foi ma mamalu whaare tunuu, ia e matua le tuu, ia te utou le whingarunga tutofi le atua. Ia, ma lau tu whaano no ngā manu, awale manuia o Samoa. Le ua bafuta bai, i le nei foi a uli o le asolulu, o wai o peu masari i le tunuu, e ngā ngai fo whaiva i le asolulu, tātou te se e ai i le polokalame ua whaingoina, malu i fale. A fai e malu i fale, e malu fo i fafo. A o le fale le tātou te talanoa i ai. O lona alo fale. O le tāua lunga o le fale. E malu ai tangata. O le fale mo ira. O le maunta po o le lawa. Ia ua whatasi mai ai ia le fale tua ia e mele. Ia pia fo i le uso ia Matt. Ia e le tu i tau whailo i la ua. Ia la tiute. Ia, pe o le tapaita ia e mele palamu. O ia le nae whaafea ngai. Ma le sa ili ngō tupe whaatino ai lo wha moe moe. Mai whare tupe ia maisi wa ofisa matulanga whapena. A o le sunga ia Matt. O se tasi o faufautua. I le wha o ngā ina o tupe. I advise for life financial institution e ta awatele lo i loa i le posi ia ma wha soa ia lau tupe ma lau se leni e maua i lea teimi a wālawa ia le whaia on investment ia maise level investment il whata wina o se whale mo le a hinga whata alofa bubua tuai i lau whionga le whatua e mele a lole soifua maruia whaafatai fo i mo le teimi wa whaavanomo i tātou ia a wāle wha moe ia whaafonga fo i le tātou atunuu i le tūlanga o lo iai, le mana onga. Ma lo le soifo maruia, whio mai le tātou porkalame, malu i fale, ina ua ngā ngaifo whaiva o Samoa. Tā whatalo whatu. Ma lo fo i soifo manuia lau whionga savea, ma lo fo i sauno i le neia fiafi manai a malulua le, mawalava le soifo maloloina i lau whionga, ia whatalo whas fo i le mamalu le, o le atunu o whaafongafonga mai, ia mālo le soifua manuia. Mālo le soifua manuia. Ia, whatalo whatu le sunga Matt, mālo le tau atai, mālo fole o na sai, ia ma whaapale fo i ngā ruenga le nei aso, ia ma whaatalitari ai, ia le taimi tātou te whailoa. Iai, tālofa lava. Tālofa, mālo soifua manuia, mo whionga savea. Ia, mālo whaatai whaamoe sa manuia le nei aso, ia ma mana tua mantua e ali teimi e whaifo le break whai isi na tau mafutanga ai le halu wha solo atoa ia awa mantua o lua te lua pule lava o lua i lua teimi ia ele tau whai atu te losa e se teimi sa semba ia e whai isi tau mafutanga o le ori ai le ase tali vai le atunu u le nawa iaso ua tōna iatu ia ma se respond fo i le tunu i le mala awatu lea ma siringi fo i isi vaenga na ta ua le tātou porkalame ina ia mawhai o na maua le manino a tili o le tunu i nei porkalame. Ia whaftaisa vea mo le fsili mana ia tele le fsili o lea lava e tele lava nei le mamalu le tunu le fsili vaenga ese ele ngata fo ile nei ainga o lo fo le whaatawina o se lato mauta mua. Ai whaapea fo ia le vaenga o le mamalu le tunu le o i lato whale le temi nei. O le fete tilo pe whaatau se investment property, pe whaatau mai se a movable home fo ile le tu itua, pe subdivide le lato section, tu so tu langa uma whaapea o te le lava le o ngā o le tātou tala noanga. O lo fafanu ai pele ma nato le o mamalu le tunu o po anisi vaenga me fai ona fia mala matili ai malo fatai o le sunga ia Matt o le tā ua ia o le porkalame ia ma le sile fia fo ia Matt o i tu ainga o awala ai ma fai ona whapatalai ma te tau ai fo ona whaatosina o tātou tangata ina ia whaia ma whaata ua le bele nei o le wili la se tali mai le tunu i lau sunga Matt ma lau tau talanoanga foi. I le Wills?
Ia ele mata upu ia o Willy ia po o ni mavaenga fo ia fai. Wa inisi wa vala watu ma utou talanoa ile mata upu. Yes. O tō teleka ka vili mai au of the Pokalame lea to talk about in life insurance mali will. O le se singa life insurance mali will. Ko kele clients elengi life insurance, but they have the will. Isi clients elengi wills, but they life insurance. So ole ale se singa ole ale me tawa between the two, life insurance mali will. Obviously, disclosure. Emily might know the disclaimer. Disclaimer. There's a high-level presentation, generic information. It's not advice. But when I see the clients, the difference between the two. So life insurance, life insurance for just the one person, will. Because Ali will, and I do life insurance just for you, Savia. Then it goes through the famsing or the probate, and if I sing a lever fakali before the life insurance is paid out, insurance company normally release the losfulu afe for the funeral, but the rest of the life insurance might be, I don't know, that could wait until about a year or two. Will. So if the life insurance is only under your name by yourself, the life insurance is under both names, let's say you and Emile, joint policy, and then that's a powerful konkalaki contract. So Maliulesi, then the other one will get the money fast straight away. So you don't need the will in that context. So those are the difference. So it's good for me to explain to all our clients. They say sing of the will with the life insurance, why it's ta'ua and why it's important to have one. Especially if you have kamaiki kids involved, it's very important to have a will. The other thing, if it's a joint policy, you and Emile, and then both of you pass away, then that's very ta'ua that you need the will, because then family will be waiting, a year, and so the will is ta'ua in that respect when both people are gone at the same time. So I had a lot of appointments regarding the will versus the life insurance, so it's been good. Whaamata, a whai o yeile mana onga i o tātou tangata. I am whai on a set up as a seminar, whaapitoa, host e o lua i a ma tātou uma, ai wala uli ai i a le tōtele o e fia whaatau whale, tilo fo i mō kesi, i a ma le puipuinga fo i o lātou tutongi, i o mairi ngase pori manu anga, ia ma whai ai fo i. Loro inga, whamatai me whai ona whaise mea whapena ape a whai o lo i elimana onga i o tātou tangata. Ia so se si lava olu, e mele ma, ia. Ia, ole tūlanga le tau whai ei mātou along with Bob, se tūlanga fo I whape ma whai ona ia I uma ia tangata ese ia that have different skill levels. Po le whatau whale, le insurance, ka muta, o se loia. So then whaingo fiele I o tātou tangata o mai whatasi fasili po le alava le itu ainga po fiele tūlanga o ia me o mai fasili. Yes, it's a lele, o le ate lele au ngā, pēr whapea o se tūlanga whapea, yes. Okay. O le atati atula, la tātou ngā rurua ai. Sa ili mai o rua se venue, ia o se aso ma se teimi. Ao la o ngā luenga. Ia o le au mai o tangata ia e whaimawala au mai le numera Bob, ma le numera a Emily. Atonu under one umbrella on one night, it could be just to simplify the terms and how we can go about this. A wai tā wotele lo mawawha, ia le porkalamele nei. Ia, ai o le mautala no ai fo I mana isi tangata. E whaingo fie I le ngā ruenga. Ia ai e mwhai ona wha marusi. Au o tupea ia so uma, ma so uma o le tātou porkalame e wha manatu ai I o tātou tangata.
Ona o mai leo la ufsili e mele i le mata upule nei. O tu ainga building contracts e mawhaina sila i le whare tupe ia mawhapea i fo i la e mawhaiona la tu wamana ia le tūlanga e kawa ia building contracts nei. Se i sau no i po ai tu ainga kon kalate ia faufale. Yeah, whaatai tele sa vea mo le sili ona o isi tūlanga i e whai lava sino ona lawe. To say tolu lava i tu ainga generally speaking, e tolu lava i tu ainga building contracts, e tilo i el banka, to so le vainga mua lava, we call it a turnkey contract, kusa le kon karakele lawa, it's generally used mo le vainga le whaatawale house and land packages, like your Signature Homes, your Genesis Homes, your Fletcher Homes. Wa asli sila yele mamalu le tunu e tu ratuala will advertise mai buy a house and land package. Olona winga le tulanga le a saulo le lo kon kalake le la saingi ma le building company le wa include ai le land, include ai le fausia o le fale, include all the labor, everything including landscaping. E paula valmea e maua mai le code of compliance here. You move in, there's nothing else that you need to spend money on. Ole preferred option la le bank ka. Ona ole tulanga le ole o yaise si extra funds o mana mia. Whatever le it's ole building contract le. Yeah. Ole vaenga tupe laba le la watitula ye based on everything that's in the contract. Ele o yaise si se leni e mana o mia e wha umai po se driveway, po se si tūlanga wapa. Ole winga o lau talo o lau whaua e mele. This is the full package. The real building is completed. O lea la o tatia mai. Na lea o atua whaatau ma move in loa. Ele o toi nisi ngau sai tu ato sa o lenda am. Yeah, so le level so nanga so o o malava mele ai lava masesi me to alo sesi seleni and that also can go with ola if it's a land and you get a building company like Signature Homes or Genesis Homes or whatever o le lato kon kalake foi le lala so o mai lava le value o le land plus the whole building. O lewa ye malava including landscaping ma me malava e ala ona fifi ile bank ile to inga building contract le ele o yaise excess se to mana o mia ele o yaise wala ati tilo atula include my lava me ele o to facility mai le bank o le o kavainga mai la appliances for example o le o kavainga mai le a kitchen o fela le me sa wile se le ni fatino ai le kitchen. So ole mele ala ona preferred le bank le tu ainga contract le na. Malo fa pe fo la no wi ala u a to fo ia u mona ta o to fo male insurance ole fali o mona fa tino fo na me pe o me na em fa no fa muliane Matt. I'll just jump in on that. Fa time of silly ole building contract. Aile I amataina le fausia o le mauta. E mana on mia le bank what we call a building risk insurance. O le vaenga la le fai, aile I amataina ele I fai senga wenga la vetasi ile fale. So this will be part of the conditional approval. Au maila le bank le tato approval le wa vatu nei le tato application avatu ai malka ko konkalake lea. E au mai le bank le conditional approval based on e mana o mia le tato full valuation of le tato fale le la fai at completion. Ona la tu leo le value of I plans or le value le land. Iona estimates mai le lato based on the completed product. Le I fausia. Le value le tato fale. And also o le sila condition le la include mai is the full builder's risk insurance. Well, tūlanga ia nei te ua iai se
se tūlanga e ngau iengi me o le fale, po ani me wa o leele I umana fausia le fale. So that's why e mana o mia I le bank le builder's risk insurance, ia kava a tō ai lava wa lela release mai la tō le se le ni whaatinoi, a lele I kūle fale. So this is where the builder's risk insurance lies, sa wa ile amatanga, ai le amataina le tato ngaluenga. Sorry, Savia. Malo, whaatai. Se u tatale rope I vaenga I tolu o konkalate ia. Ai ia le fale o le konkalate just to build. Na o le fausia ina lava le fale. Sauro el mta upule na. Yeah, mana ia o lesi lato e ngā konkalake la lea, this is o lawa iei lau land le taimi nei. O lesi vaenga la e finangalo e subdivide lau land. Ai ona build aile o sesi dwelling, a second dwelling I le mauta I tua lava o lo fale le I taimi nei. So therefore, o le build only, it's ele o include ai le land as if it's a new purchase. O lea o whaatau mai a tātou le land as part of the contract. Pau lava le build, le mele la sau de konkalaka is just the value of the building yet to be built. So melana it's na yona ta o le build only on ele o whaatau ai tātou se land as part of the contract le. O leana o le pau lava le konkalake le la sengi o ema le builder is just to build on the land le already own it tātou. O le mana ia foila ele lei foila le tamale wa au mai usually a build only contract e ia ana I mea foina le mana o le ainga lātou e pe mawhai ona whai lātou e choose lātou e o lātou e choose mai ngi lako tiles e o lātou e choose mai se me whai mai eile lātou mkuka pe choose la o mea lava la le it will all be included in the building contract ona mana o mea foila le bank okay afa pe o le la o tātou e su e mai lava le se company e whai la tātou mkuka we need a quote au maila included tonu I ina ia mai le cost o le tātou build only contract lea o lea within lava I le vaenga tupe lea e mana o mea tātou e wha atoa I le ina ia fausia le tātou mauta lea. So again, it's a little bit more messy if you want to put it that way. Ona ia me mana o le ainga ia e ka ngofie poa le isi umako ainga lea whainga luenga le whale le ia le au whai valley, for example, sa palai la le valley, which is nothing wrong with that. So long as all the costings are included tono le tātou konkalake. Ina ia make sure le ese tātou vaenga misi ona o le tūlanga fo I le mea building. If I tete tele le bank and make sure there's no cost overrun. Ona o le tele lava o building wa mato petaya I konkalake whapea. E uma ona o leo wahalu nga luenga I o mana o lava lo matua se wha o ke manga o sui le kitchen whala po. A lele I include le tātou initial building contract. Lewa umana approve mai le bank. Ona o lo le tūlanga le a mai le tātou invoice e watu le bank. O le pālengi le kako pālengi le tuto e release mai le fund. Ona o lewa whaisina wasili lunga le kaula wa whaakawere kako kitchen. Which it has not been included in the contract. So tūlanga la whape mana o mia ina ia ai se suinga o tātou konkalake from what's already been approved. It's a ua te lele communicate ai le I whaatinoina. Now, ona it just causes a lot more complication with the bank. Ona o tūlanga whapea. Ona o le whaitete lava nei te iwa o mai le tātou whale sa mata e iwa se lau. I ai o e wafe o miliona. Over a million. So we want to make sure it's sustainable. E le manageable le tātou pea umana whai le tātou whale. A lot of winga la e mele e te tauna whaia negotiations nei le amatanga. Ile toinga whale le tituloi, because why I'm saying it could be messy, because there will be many contracts that will be subcontracting ile e se la to ngaruenga. Lono winga e ile te mi misi ai. Ia le budget or the costing or lesi added subcontractor ile fausiaina o le fale.
ia ma le telefo la o me fa pi mai ai le iai le amatanga o le original contract. Yeah, it could be a problem in the future, but sao no ye. Yeah, mana i te le sile sa le lava la so no nga sa vea o le tulanga le e te tau lava ona mātou te tala noa lava iai fo i te tonu o conditions here of approval from the bank. Under no circumstances, usually worded that way, under no circumstances any variations to be done to the contract without prior approval from the bank. O tulanga fo ilaia e le leia si vaenga le mātou te like Thomas, we hope to get him on the program next week, or the building, or the lato building lato le fai building contract. So, o le mana ia le vaenga le wa, they outline clearly i le mamalu le tunu, o le melea, ma le melea, ma le melea. So, te o le melea na e sau no ai wai e se lato subcontractors are. So, therefore, their subcontractors' fees and costs will all be included in the tato original contract. Lela submits to the bank. So, malama fo ilato, if any variations is to be done, it's a saulamon along o maya also I can let the bank know. Matoe pe tu wa tato fai numera pe work pe le ai. Yeah. Sile tula I le vaenga bulibuli le e tawhatolu iai I tu ainga o konkalate faufale, ma le fausiaina, o le whane. Le vaenga bulibuli le ta o le partial or customer managed contract. O le winga, o le mele o lae whaatino le faunga o le whale. E tangata faufale. Ai tusa o lea e whaatonu watu ele customer le whaatino ino o le ngaruenga. Yeah, malasavea, yeah. It can be a bit of both. Yeah. O le customer manager kusa se whaateta inga whaingo fiepe o le customer o na ia o le kamuta. Yeah. Ma ia o te le mana o mia skamuka o lela la whai ala vai au lo wa whale po o ni whale linga lela whai o tu ainga kong kalake la ia ele o yeisesi external builder in most cases ele manage la vai la towia o lona winga e whai lava sina it's overly messy and the bank usually will only approve up to about 60% of the total value on all the risk. On all the risk le wa nga el mai umalato to my invoices, whatever level it has to be all included in it may necessarily mean a proper full contract. Or a basic contract, malako costly yay, I mana umia for la mato submit to the bank. The expertise or the tangata lela na patinoina lengalwen. How long have they been building for? Do they have a good history? Do they have a website on there? Malava whaapea mana umia mātou leo ili. On ole mātou submission for ile bank, it has to be a confidence on us. For inga le amewa umana mātou sa ili po aile le vaenga lea, but pero tulanga na facing a messy on or invoices malava ele o yeisesi external in most cases. Ele o yeisesi ole manage la lato ia o lato whaatau mai product whatever the materials are. Ole manage malava lato. Ola silia tu Matt malole on site mai langa le mana ia fo le talnoanga le te whaafonga mai. What is your advice? When does it start? When do you need to be involved? Right from the start? Wa a matalanga luenga pe eten of se umalenga luenga fatu a faile le insure le fale ia mo na totonga ia pe a matalo lenga luenga it's taulo na faise se insurance o lenga luenga le. Yeah, ma if you see makaulio fo I savea or the house insurance, is that what you're referring to? Le house insurance. Yeah, I mean, Emile can probably correct me if I'm wrong. So that comes muli comes later once the house is done. Yeah, I don't especially look after house insurance myself.
Therefore, you only look after the life insurance part of it, mortgage protection. Yeah. The house insurance, the bank as a requirement, and Millie probably can talk to this better than me. Yeah. That's a mandatory to have in place when the house, when the mortgage is underway and that sort of thing. Hey, Millie, that's not my area. Yeah. I just have to be careful with what I say there. It's not my specialty. Malo. Ole la tātou fo ia tu ia Emily. O a I tu ainga o mawhauwhaunga ma au fuafuanga I le whatauina o le amatanga o mawhauwhau su le whanua. Mo le whanua. O leo e mawhauwhau whatino lea fo I le whausia ino le whale e oe. O a la vahenga tā ua sila I le whare tupe ma whapea loa. Right. It looks okay. They are satisfied with every la me to the bank in terms of lending. Yeah, but so there are two different types of sections. Ile beafa beolela e alu ba so piece of land fatau Tilo e whaopopo iai ma se le tau and assume ta wai ma whaiona tātou titilo le bank for a pre-approval for an assumed price bracket for inga le titilo iai le fausia le fale a whabela o se land le lai ale whaatau so piece of land it must have all the services which is a preferred option o na tilo le bank e ma whai le bank o na au mai le valu se 10% o le tau o le land le o lona winga e te taona yeila ulua se 10% e deposit ai po le ala ba tau le land e te taona yeila ulua se 10% as a deposit. Ona avele le tatou application a whape mana na ole ainga e avele application se I approve mo mai le whaatawina o le land e mawhai ana ave. Provided e lua se 10% le tatou deposit le wiai ona avele le banga o le whainga la le process la le bang. They have to pre-approve and assume price bracket mo le fale lela atu ilungo le land. O na ele mana o le bank e approve mai na o le land. Ai au mai ele nga whatia tatu o na whaile mo kesi whaati noi le fale. Even though le mana na o tatu e whaatau mo mua le land, yes, we can do an application, provided le lose 10% le tatu deposit le wiai, abele le bank, but we will also need to include on that an assumption o le tauli o le tātou whale le la iai o na the bank will only do a pre-approve for a land pafa pe o la wa iai le approval le o le pre-approval la le for a build e mawhaina ala o le bank up to 12 months provided o le tātou plan le la iai you are going to build within the next 12 months. Ona tiritilo le iai so mawhaina iai le tātou land a whapeta le whaatau sau land with no services. Ele o iai se vai o paua se me whapea. The bank will only consider lending 50%. In some cases, maybe 60. O lona winga te sawi le tātou 50% pe 50% le tātou deposit e whaatau ai le land le. Again, e ave foi le tātou application with an assumption po le ase tau se whale le tātou tiritilo iai. I ona add le iai ma po le tau services iai le include. Yeah. So this is all part of our pre-approval le ave le bank. Pe ave ai le tātou talusanga. Water supply, I mo le tise mo mau be o mana. Ai whawhea pe a te ua o tau apalai I se land package a o tau whatawina fo I la se whale fo lele e mawhai o na siaki lunga e mo my trailers they are like mobilized houses when you want to shift that building ma au mai e whaatu lunga le whanua e mawhai o na consider le whanatupa le mele now.
Mana ia tele le sili savea ona ua tele lava fo'i ainga ua silsila I le tulang o le mea tāua lava o le bank will only consider le value le fale lea once it's on the land. It will not take the value le fale while it's sitting somewhere else. O lona winga e te tawana iei le tātou value le land le la tu o le fale. If we've got wale o na isi tātou ainga ia na longo mai, they've got equity in the current home. Ala iei le lato vacant piece lei I lunga lava le whanua. Io lala iei le lato equity. Yeah, the bank can use the equity la iei le teimi nei. E ka vai le value le tātou transportable home le la au mai. Once e kongeki e lo le tātou transportable home le to all the services on the land, io na mawhaila na whaile tātou revaluation o le tātou whale a toa lava, include ai le tātou whale movable home le wa umana mumai. So which means, o le a arulunga le value le tātou whale, wa le la value ai ma le tātou transportable home le wa tu wailunga. Malo, e se le tāua wai. O le ute wawai fōi, e se meo mobile homes, e se no whanga ua vea o ni village, ma mea whapena. Lona winga, e se umalava la consideration o le whaltupe. E le ngata e fua o le land package, ia e whapena fo I le value o le whale, leo le a mai ave whātui I o le whale. Would it change anything and adding value to that property? Absolutely, absolutely. Wa o le la a uma nei na kongeki uma lava ele power o le vai and the sewage into the ile tatou whalela na move to ilunga le land. Ia ona mwhailo le na alatu le value fa atasi le existing home le na ia lava le taimin la ma le land plus le new homeland le watu ilunga. Lona winga o le a te le value o le a o le alulunga le value le taso overall property. Mana ia whaftai le whaamamla mai da. Toi titi a uma tawhisiri e tā ua te le whaanongolongo mai le tunu. E le whapea nao le atu lo whaatau le ia le fast whanua. E le mafuanga e leo na whaatau le fast whanua. E lata I le aonga. E lata I le shopping center. There are services around. E tau ai ona anga I le manaonga o le tangata. E le na le whaatau o le whanua. Ia, e ta ua mea na e consider. E whawhewhea le tupe le la au mai nei, manonoa mai le whale tupe, mō lau ngā ruenga le la whai nei. Your work, the construction and the loan. How do we deal with this le amatango le ngā ruenga? Mana ia te lele sili. Ia waman tua fo ia whape o le tau o le tatou konkalake a ko pe fitu sala wafe so na whaata ita inga. Au maile le tatou konkalake a sirsila ia la ia na vaenga, they call it progressive payments o lona winga. First payment could be the foundation, or the second payment could be the walls, the third payment sunga usually lava pe se fulu ona vaenga ese o le weila e dio leile bank le tulanga lea. They will draw up a facility for whatever le amount le na approve. Ai peila by invoice, maile invoice more. E te tau lava na match le tatou progress payment le e apia le tatou konkalaki. And you will only pay interest o lona winga o le amount a whapea le tatou invoice more e se la wafe. Ia na le pau leo le interest la e tsoina o le interest on the se la wafe le la au mai. O na lele I whaongaina umale si vaenga. So therefore, simplify it. We pay interest on only the portion lea la a whaongai te milea. A whapeo le invoice mo se la wafe o lona winga. You pay only the interest on the se la wafe lea. O foila e lesi tūlanga lona lua lela a mai o lesi invoice pe se la wafe fo. Ia o lela wa whaapopo e lesi se la wafe le na mai mua. We now pay interest only on le lua se la wafe. Na whaaso solo ia lea, so we pay interest only during the full time of the construction. So ilonga uma lava na whailenga luenga ua mae a uma.
ia ona combine ma leo le tatou mo kesi lena au mai. Then we look at structuring it le tatou mo kesi pe fix, pe spiliki, pe whatever. So we will then talk about principal and interest. Rona winga during the construction, ele o yaiso me o tōnginga le principal, you're just paying interest on the portions le whaonga tatou. Ma lo fa ta ta wo tele le fa manino ina fo I le tatou tunu o le o lo fitu valu tolu fitu valu fa valu o ta mamtina ta ngo fitu si le kulis ka mai kiki mai le pengi e tusi ele no Maryland e ta ua e o mai ia le fa nau matutu o le ngā dudue ia masi tupe sto ina masi o lo matua lai teu le fa tupe ona tu ule ia yo le Maryland mai le tinao e mele o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o e mele o le ise masal salo le taua o le nei por kalame o le malu I fale male fa la wi lo I le atunu. I mean, we're actually teaching our people. It's a very informative and educational program. There are people out there with the money to go and buy these, you know, luxurious homes and accommodations o se mea tāua le tā pena o le tangata I le taimio e hau o ai I le whai unga le ainga o le awhatau se whale ai marama I me I tā tala no ai sau noanga muri mai lau whionga le whatua tātau ma vai ai Pia whaptei tele sa vea mo le nei fo I awa noa mātango fia sa o leila wala sau noanga tele lava le malu le tunu o lea lava e vili mai o lea lava iaina I tūlanga e fia malama atili ai so Whaptei tele lava le Radio Samoa, mo le au nanga, pia foi lau o fionga sa vea mo le whaafuaina o le tatou polkalame, a iei lava se fasili ia aua le matamu le vili mai, fasili lava e malamala mai, ai mau foi lau sa isi taimi e wana o taita. Yeah, I will come back to you, but I leave lava lau suafa ma lau numera, and then I will come back to you e wha malamalama le tūlanga, ai Ia manuia tele malolonga le fiafi whaatei tele sa vea? Malo whaatei sau no wha lalo fo ia ma le tā talanoanga ma le wha soa ina ua ngā ngaifo fo I o whaiva ngā lo filima o le nei aso ai wha soifu ia ma ia manuia. Yeah, that's it. Rira fiafi e mele? Ia le nā, ua tā ua motu atu ia le nā vaenga o le tātou porokalame tā ua tele le sila le whaatauina o whale a o le ngā ruenga la mat. Ia, o le whiutanga inga lea ina I mawhai o na puipuia, ia le mō kesi o le nā whale, pe a whai, a whai te ua e ngase wa le mwhai ma tāo I tu review ma, ia le tā porokalame mai le nā vai aso, e tā ua tele, pui ai oi, ngase, mai, ia pe maliu fo I tulau le whaafonga le tunu I whaalawe lawe whaafosei a o lea ua uma o na kawa ia whaapena fo I o na whaatino le tūlanga lea e pui ai I le mō kesi. Tā ola I se tūlanga whaapea mat. Te whaatalo whaatua I lau sunga. A whawhea lau uma na whai e le I behind le mortgage insurance. Ai te uma liu whaafosei I le tangata ua le manua vo le e umina a o le maliu whaafosei le a le tā ua o le iai o le mortgage insurance I lunga o le whale leo. Ma le fisiri tai. A whai e ai le mortgage insurance le kangaka. Ai behind le paimengis. A misi paimengis ke ua maliu whaafosei I le client. Then e mawhai anga ko kongi se ilonga e le life insurance. But a whai ngā le mortgage insurance a le awele kangaka. Tu pui le paimengi mō kesi. Ai a le awele life insurance. Yeah. Only cover e cover e pe a le so I fua kangaka. E pui le payments le mō kesi. Ai a la ver kangaka pe kupus ngase off work say ngale le kasikausanga ia e pui le mortgage insurance protection every month maliu whaafose ai lese life insurance nga o le mortgage protection ia e lese me kotongi le ainga se longa e apply for ile life insurance ma le
mortgage insurance pakasi. And then why is insurance so important Yeah, very important because ele kupuese se missa pea kupuse fala lave too low. So basically pea maliu fa force like in the car crash, for example. Having the life insurance will umanga sort out pay mengi le mokesi. Pea maliu Mrs. or Mr. Yeah, life insurance ko kongi le mokesi. Let's say fungale mokesi ni masila wafe. Yeah, paid off. Kokongi, the funeral, those full wafe, kokongi. So life insurance is very taua as a replacement for when it comes to maliu for because everything is already sorted out. Everything's already planned, everything's paid. And so yeah, very taua. So inga, to pay this, to pay that, to carry on the mokesi, although maliu the main income earner. So the main income earner might be Mr. Maliu, and then but the bank still require you still have to pay the mokesi. The bank they don't care about any falafelaves like that. They still want to pay mengi, otherwise from the bank, mortgage sale, ale kukongi le mokesi. So life insurance pui o langa pui the mortgage by paying it off important. The health issues mainly, and it's focused on the BMI. Ole mataupule le file insurance. I tilo tangata ile body mass ile la po o ile la po consider. I say, is it a high risk? Say how no mataupule and will limit the coverage. Yes, very high risk. Kele pia mai langa winga mamafa kele kangaka ele umi kangaka. If you lolo pe umi ai mamafa. Ai apu kangaka ai mamafa. The PMI the high risk. So guess yati kilo insurance company oka. A high risk langa winga they can only offer kalosia, maybe just the life insurance. Life insurance winga amaliu and kaulia the company. Yep, they can offer that, but the price facing the gonga because of the BMI, the insurance company have to cover the premium because it's high risk, like you said. So masalo ele kaulia le mortgage protection, put it medical insurance, put it trauma insurance for ngase. But what me kaulia kalosia is the life insurance. And that's all because of the BMI. It's too high risk. And then on top of the BMI, kelele ngase foi like diabetes, sugar, and then BMI mamafa ya oka ke ule kaulia for any products. So yeah, it just depends. Yeah, on insurance companies. Yes. Lau te mana na o fo ia umile soi fuore tangata. Ia sefe fo I tupe whaalu. Ele pui ngo o lato fo iri interest, in the business itself. Yeah, that's how it works. And if one company says ele kaulia declined, then well, job to look for the other insurance companies. But kaulia fo I look after 5. So if one says leai, the other one says leai, the other one says yes, and the other one says yes, then I choose the best of the two that says yes. In terms of the cow of the price, the value, how much the insurance premium is, and so yeah. Ina ia mawhai on the taliaina le tarusanga. To have a life cover over somebody. So how can this group, the employee benefit group scheme, are able to solve such problems like this? Yes, so the only way I can do the life insurance
if the insurance company says it's too high risk, too mamafa, too many ngasi, then the only other way is through the group employee benefit scheme through the ngaluenga. So if the client gives me the number and the name of Lipule Ulangaluenga, the boss or the employer, I talk to them and I present Lemele or the employee group scheme to cover all the staff, let's say Limas Fulu staff working in the factory. And as long as the pule says, I can afford to pay that, then that's what you call employee group scheme and the life insurance covered. And you don't have to worry about the BMI, mamafat, ngase, because ele medical criteria. Because when it's under employee benefits scheme, it's all covered okameki. So that's the only way as an alternative to cover the life insurance for the people that too high risk are. And how much cover that can go up to? So if the employer how much cover they want. So if I give them a quote on 50,000 life insurance, or 100,000 life insurance, or 25,000 life insurance. Kasi le boss, the employer at the free quotes, and then he chooses which one he wants to pay. Because he has to pay for it. And so Limas Fulu staff, 50 staff, and 50,000 life insurance cover each. For example, let's say that the premium to pay, let's say, is valus fulu afekala for the kausanga. So the employer will have to pay $80,000 a year to cover every staff for life insurance, 50,000 each. If his budget, if he says he can afford that, then we go with that. But if he says the 8 is too gongka for me, then we can put it down to 25,000 life insurance each for the Limas Fulu staff. So it's up to him. It's up to the owner what he can afford. Maro. O te wawa ia tole mele taula whaila i le tātou owner ali se wanu. Oh, yes. Yes. E kaunga sau whakalangoa. Wari ko kere mā konga ko korusufuru mo kupua. Well, that's enough. Whainga, as long as it's over Sfuru Lima staff, then you can do an employee group scheme if you're over 15 staff. Yeah, I can. Yeah. You know, e ni tangata na whaiwhai ala to life insurance. I'm sure there are lots of them that the payments lapses for some time. Ai toi mai toi whaola le policy ma toi tutongi. E me whai ona whai se mea whapena. Yeah, e mawhai ai e wanga ngā, as long as they don't have any new maʻingasingasis. And then if they redo the life insurance policy because it lapsed, but one may have to pay the catch-up premium. So they go to another insurance company. So if I put them through to a different insurance company, start again. The way to prevent that, because every year the price the insurance goes up. Today, why? How can you tau fia mai le anga I pe si maurunga pea o premiums I le tausanga ma le tausanga. Yeah, the way to fix that, level the premium, fix the premium. Langawinga, the premium won't go up every year again if I do the level cover. Because there are two types of covers, level, and the other one is normal stepped cover. It goes up every year. So if you level the cover, the premium, the insurance, it just stays the same every year for you. It's easy. But the only thing is, there's more konga to pay for it for the first few years, and then it gets cheaper. And so, that's the only way, prevent the insurance from going up, and it gets too konga every year. And so that's why a lot of people cancel it is almost similar to fixing an interest rate on a mortgage. Yeah. I suppose it's the same. It's a but similar, very similar.
Ia le lei malo fa tai ma te se au mai ala o telefoni fa mul mul ma Ia, tu. o lau telefoni sa vea o le olu a fitu, Ia. alu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa, 027-839-1714. O lau ngumela. Ia na a fa fonga mai ta tu tunu o to tele la to e mafai ona o lo of here. Yeah. Mana o e fai le insurance o le a lava to nga insurance molo so fua po sisi po i tangata wala au le sunga mat lua tua ile o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa to fa fonga numero le na o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa mo le sunga ya mat lua tua ia mara sili muri a e tatele i tau mawai lau sunga mat o a ni tūlanga fo le te sila iai. And some of these, the implications of cancelling, where to no forma to whaalea o pe cancel for yellow insurance policy. How can we deal with this in a better way? Yeah. O le mea tāua, aua le cancel le policy, because a cancel policy, and then ke o kupu se mea whafo se ia oe, and then ki ngā ingalo aringa. The better way is ring me, may say, especially if I put the policy in place every year, e vile aku ia oe, I kako meeting, I do a review. If it gets too expensive every year because e alulunga le kau, the better way, I will cancel, but we look at reviewing it and reduce it. Reduce lalu le cover, I will cancel. Yeah. So ta mua la le wala ua toi whiutanga. Yeah. Fa ono winga la a to whiutanga I fa lai titi le premium ono winga foi. E o le ala titi foi, or there's a limitation to the coverage? Yes. Yes, if I like titi cover, but hey, some cover is better than no cover. At least something there. So that's the better option. Yeah. For sure. Hello. I've taken fa malulu to le mo fo is it have no le songa fu ona sa tu ngia fo yes mambalanga tu sa mo le lava ya so ai fa tele mo lo temi ta wo tele my e fo temi ta o te vilia to outside coverage of our program regular ai ta una tata le no ma sila fo initiatina ele I le mea lava leo le insurance. Yeah, I saw there's a section in the Herald and some of the local papers. Yeah. E tō tele tangata na whai insurance I telo tau sanga o mā ua tōnai, ua māli liu. There were no beneficiaries. Yeah, leo te wawa I o le nai whaasau wai lisi taimi I le, I think from the public trust. Ina tangata o a inga o lai e tau I tangata nei. Ai le I yai ni o lato I ngoi lungo beneficiaries I amba o I o tangata insure. Menga tau ai le will. Ia le mele iai o le mavaenga. Yeah, very important. Thank you, my brother. Really appreciate your contribution I nei mata upue. Awai fou ai le whaafonga le tino. Ma telefone mini. E tau le fi whaalongolongo I tangata aisia. Yeah. If fefe le oki. That's true, And those are the most selfish people. Mo musu e fai di insurance. Leanga I ke o ki akunga ia e oro fa finge mo sisiko inga ma vaku ai ia la foto le nei ava no le sunga mat. Yeah, tai lava no severe. Yeah. Tai lava. Yeah, I love I've taken. We are telling nei of Yafi. We'll catch up soon again, my brother. Fa soi for here, my Maria. Yeah, and that's more who are Tawalunga toilet and doing for you. Yeah, but I for favor on a for it to Mali, yelling at Letina, ya a mele palamo. Ya have up enough for the sunga. Ya Matt Luatua, my ile company employee benefits group. Yeah, for all advice for life. Numera Matt. Ole olu fitu valuto ruiva tasi fitu tasi fa wala utale ana
se manu ana whape ta tala lea wanoa lea tātou te whaia ai ia life insurance nai o tātou mātua. E te tongi atua ina ile premium. Ia mai lātou mātutua o lo i Samoa. Ia, te manu e whai atu nei, al me le whai. E le mwhai atu nei, ai te tongi atu e whai le policy o i le insure Samoa. E whai atu ai ia le mea na ona o tātou mātua. E le o ni tangata no whamau, na pawal nao le criteria e mwhai ei, na whaanga e nisi o international insurance companies. Ia tu ai ngā theutunga inga whapena. Ia ma whaatawina hai policies whapea mō onai o tātou mātua ma e le o nofo i New Zealand. Whatalo whapitola mai lungo le tātou api e fōringa. O e na tā whawhao mai ai lungo le Facebook a le Radio Samoa Live mai lava i le tai ao na lela se i o mai le teimile nei. Ia, malo le ngā rurue, o le ngā rurue ngā fō le nā mei o le omi o ora omi ma le kuskusi ma le whaikala ma le whaikala la whela uai. Wa talo whatu i May Maria Taupo. Alo le sai fuamunuia ia whapea fo i o i si vaenga i o titila tu i ai. O Taamilo. Taamilo ai, talo whalava from Sydney. Alo le sai fuamunuia. O Maria Lesina Tawai. Ia, alo whaftai. O tau mai Sydney. Pauale o la u haungani i atu. O pewhai te lo whaele i atu sa vema. Press the like button, share our program, leave me a comment. I love reading your comments when I get home. Take everything off, throw it outside, and sit down and watch your and read your comments. You want to be fight? Ta'amilo ai Silva ai. Hello, Vaftayo. Anchorage in Alaska. E tūre e whaisi tōtele o tau ia mai Alaska, pauna le tala. O omi le tātou por kalambe le ngā ngaifo whaiwa. Ia, o na tango lola ia lea. E shea le tātou por kalambe. Ai, o la utala lea, na whai atu lea sore nafi. O le I uma ia le tātou por kalambe, mamai a mataurunga whai. O le mata upu lea. Ele tala noa mai o isi a sui o le HRPP manisi e lātou te langolango ina. Ia le toi ina o tu le epa. Ia whapea fōi e le pāti whai o le HRPP. Tō tele lātou o lātou, so tai mai i a te au. Ma whai mai e le tala, ma o se tala whātua ina. Ua malepe. Ioi, e ma fua mai la. O le ua wha maonia mai, le wha atea ese ma le wha malolo ese e au noa ma di mafu anga tatau. O le sa avea, ma pelestene o le kokas i apa o le wha whale tui, a le HRPP, me le te tau wha ilo fo i le da suafa. Ai sui tūlanga mai i ai isi tangata. Mea ma tau tia le nā. Wa whetotoa i ei nei male mautonu isi sui o le HRPP. A o tā pena le lātou whai ngā malanga leo ai nei e su etupe i Sydney, Australia. E ei no mai lisi malanga le ngat saua ngai au kilani. E ai ele i o mai. A le foi lau te wawai atu ai, i le lisi. E peia ia na ole au whai pine lava. Na le au whai pine lava, o lea fwoi o le au mai, e su e tupe ai. A o lea ua maala malama mai lea tunu u malana whaafonga. Wo ave fwoi, ma le tusi, ma le taharusanga, a nisi o sui whai pule, i le sunga atu le pa a whai e te lofa le pāti whai pui pui a ia tau o tangata. Ona e wha se e tua ngalu leo. Ala le tala le wha maitu le le ai. E le alu ese ma le HRPP malona teita inga.
e le aru ese fo i malona tai fono i le la kapia sa moa. Vai kule po. Ala na tali atu lepa. Pe o langanga e lungo al pasi mavo, le fola o le fale. Ia le kauma whai e ave ese na ia. Tala nai le whaia e se tai ma se tangata na te iloa. O lo o u atu i a te ia. Le matatau, le matau le tau. I le sila ma le au whai mafu whaunga le tunu. I le mea. A lela, o la sto nai. Ta ua tele le matal noanga. Mau ai lau fusi pau malau sangi lunga vole le vakul lumo lau TV malumo lau pusa isa. Le matal noai. Mo le te mua. Ma le whaasoa i lunga le radio sa mo ma le tanoa ava. Ma le pule sili. O le officer sili fau lea. O le matanga luenga o a onga. Ma tu manganu. Le wa ave senei. Ai ta ufo lea. O le matanga luenga o ta longa. Ia ma alanga oa. Ma porokalame. Whawhiawhia ai loto o tangata. Ko wharongo re ngore. Le matanga luenga. Sports and recreation o whaale liwina. O le recreation. O ngā yoinga e whawhiawhia ai ia loto o tangata pe o mea a Bruno of Samoa lai whai. I meo kongwhiki karapelo Bruno lai whai o ia tatu. Ia malino whangal na o ia nei o le Friendship Park. Aso lena se inei. Se mawatu nei. Ese le mana. Sa o sia ai pangala o le o toi whai ai ia ni tanga tatau. Sa masani una whai le sunga a su o suluape. Ia mana yo nalo. Ia ata ia whapea fo ia suluape pe telo la titi. Ia o leilo nei la po fela nga ia whatino ai ia le whamoe. O isi fo ingai o inga sa whatino ina. Ua le mwhai ona toe whaawawina. Ia ona o le tūlanga o tāpenanga ma le whaale ia atili. Ia o le Friendship Park ma le Tourism Authority le no whanga o lo iai ia le vaenga au tū. O ngā ruenga o lo tapu vai tasi iai. Ina ele fau. Ia po o taftafa mai o matangi. Ia po matangi ala lua. Ai i le whaalongo longa ma le whaafonga le tunu ua nafi. I le mātal noanga ma le Officer City, le pūlenga Tourism Authority, ia po le pūlenga o tangata ta whao le tunu. Le fionga to le fua pati vaine. Peta ia te vita. I le ta ua o ta penanga o lo whaia nei. Ai maise ena ia whaasopo loa le tunu wātoa. Ele ngata i tu mua ngā puleono i se la whai. Ia ngai i mea o lo iai vavau matala tu o le atinu. Ta whewhe hele matautia. Mai o te loa o le iai se teimi whailo fo se funding o le hamaua e le pulenga ma le matanga alwenga. E fe soso ni atuai i nuu mawhio anga. O lo o iai vavau nei. Le vai o moso. Le tānoa awa. I whangaloa. Ma le va o fonti. Le vai o sina. Oka. Le tuna i ngā te iane o le lango. I mōtā. Le tala i a sina. Ma le tuna. I uta i le tānoa le awa. O tānoa le ia. E vai. I le tāhua o nā mea. E mawai matupe a tangata. Tangata o le nu. Ia anga ia tu iu tai vailima. Le fale o le fe. I le ave i le anga ia tu i mangiangi. Le o ngā umu sa tau i tangata. Tu la ulfa fonga le atinu. Le o ngā umu fa mai
sa whaavela ai ia tangata e a waso iei ia tupu o le atunu. Pai nei maumea. A le lei o na pui pui o. Ia matoe vavane ia malalanga i lunga. E le pine. Ai ua iai mo nato pamphlets o tusi ngā tala tuu e winga i nei vavau. Ia. Tāua le nao le saunoa mai. Ma le si vanga tāua i le whaalongolongo atu i le tabaitai anafi i le whionga tole fua. O la ua whaia fo i o se mata upu tau ave maa o awina. A training program pertaining to the tourism and the hospitality industry in Samoa. Avanoa le leina. Ma o oina i fo i isi ngana. Ese mailanga ngana Samoa. Ia malanga ngana Peritania. A oi le Mandarin. Le whaakolea. Le whaaseina. Le ngana Sapani. O le ngana Siamani. A wafu o ngana nei o lewa na otu i Samoa. Ngana Siamani. Le ngana Italia. E to tele i nā tau o le amwhai o na wha manuia i nai i nisi o ngā ruenga. O meo tai o tua mata whaonga mamai moanga a tangata tā whau atu maturisi i Samoa. O nisi o meo puna vai. Le tō e le sua. Le tō sua. O le puna vai I, le mga vai I, le vai o tausala. Le vai o le whaatafta whenga o tausala le maari e toa. Le papa I ngala. Mafui e ma le tamo ti I atalanga. Le papa o le whaatolo ngā tama. Wawa e le mātango fie, na e le tamo ala I moana, ma pes whea manaia, wha pia fo I wau vasa manaia. Ngā whao tamana. Where papa. Kako woka ko kolo soro I rungo le papa. And how beautiful those stories, legends and myths to be told and translated in both and different languages. O le a vea fo I le langalanga ina, ma le toe wha ma maluina, o ia vavau, ma au wala tātou te wha alo ai, tātou te wha alo ai, I lea no whanga, lea o whai e, o puwala, o le no tapu, o le e malono tapu whanua, o le mga vai, ma le puna vai, o papa, o maa, o maunga. E tā ua ia, pe au na tala I tua. Ia le tala loanga ana nafi ma le fionga I le tamai. Tai pule a sili le nā o le tourism industry. Ia po le tātou tourism authority I Samoa. O le si tūlanga sa mai te wina I le tala loanga nafi. Ua tele awala ia malefisoso ni atu New Zealand ma Australia me se atu lune tele. I se leni o a onga resources o le ano fale e whaale leia tiri ai ia ngā ruenga a le turisi. Ia o whaangolongo mai ia la uo mamai. Whono ti au loa le pola kalame tau muli e fo I tangata matali e ai. Le turisi Samoa I Brisbane I Aussetania. No mai lea la utala noa le mata upu lea. O lo of siringi ai pea au manisi o a uolo ia. I le mata upu I le sa avea ma Palestine o le whaamsinonga o whanua ma suafa. O lo o whaau pea
le whaongaina o lona lei sene, his practicing certificate, his law practicing certificate. Ia polon lei sene fo I lo te ai le mata upu le tulafono, ma tula I luma o whaamasino ma le whaamasinonga, maulalo ma le whaamasinonga, the Supreme Court. E le sunga ia whipule ai le tofunga a tila ropati. Le wa uma whaamasinonga. Whaamaunia le whaamasinonga, ele whaamasinonga whaitu malo. Whaamaunia ele whaamasinonga maulunga ma le whaamasinonga apili. Grievous bodily harm. O le whaongaina o se mea. Ia, pa o se whangu. Ia vea o se a upenga. E whao o ai ni manua toa tu ngā mane matautia. A o lea lava practice ma whao ngā luna. Wheo I eile mata upu lea, na lo tea I foi. E le sosa iete o lo ia o Samoa. A leo o whaamolo au o tu lava. Ia ai isi sa tuli ma whai o lātou whaasalanga. Ma se ia foi o lātou lei sene e ngā ruru e ai. I le to whinga wha lo ia I lea mata ngā ruenga, ma lea mata ngā ruenga wha te si ai. Au nanga lau tele I lea tunu. Ia manisi e tūto tasi a lātou wātina e mō lātou ofisa lo ia. Atalo whātu Mila, Maloze Vumruia, Pale Noa, watching you from Hawaii. Aloha to you. O tua mafa sefo. Matau, me o ngā umunga kao ia. Ia nau me ia, sasa o mangi. Ia tasi nā? Tasi nā? Leo ngā umuna. Na whaavai ma whaavelai ia. Ma le tala I le lau mei. Le ole matua ma sia na tama. Le mako I nā I sa mata. Fa mai na whepuna ai ia le lo matua ma lana tama. Le nifo I wha lima. Si wawai le tele ore. O mea sa ngai ai. Le lava I sa le aula. Ma le fale sa na tambi ei au tafale. Ia le lava. Ina ua pā. Ia le lava ma. Mu ai ia. Ia ina. Isa le muri anga. Ta ua ia na. Tala. E mawhai o na. Na whamatala I tangata. Ma le umai le fio mai pēr. Ma fio mai pēr. Ia whaatasi fwoi molo tātou tiute. Ina ia mawhai o na tātou whamatala ina I se tūlanga whaingofie. Ia mas tūlanga mālie. Tātou te mānamula mai fwoi I tala tu o le tātou te nuu ma ona wawau tala ngata. Tātou oi se malolonga pupu. Ia whaaleo ai a tātou whasisilanga nei. Ia mai morka ko kupea. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. I feel lower so sad. Omega car. The knowing more. Omega car. Sabaleta umofie. Omega car. Fili mai loile Omega car. Omega Cars. Lua selau Capitis Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega car. Umalole Casey le Omega car.
Fauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu fau patolo. E leo toe umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po alo pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz. O lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa. O le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimire nei. Whangata video se las tofis fulo ke topa i le iwa le tai ao. Whailonga i le afro se fululu le awauni o le aso lavaranga. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti mai le pulenga ma le awhaingalwenga ale Radio Samoa. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua i umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakoro amo. In this update, Israel's Prime Minister's made it clear it will attack those who attack them. Iran's launched nearly 200 missiles at Israel, most intercepted the day after Israel invaded Lebanon. Iran says it's in response to recent airstrikes and killings of Hamas and Hezbollah leaders. New Zealand's Israel embassy says Iran must pay a very heavy price and all the world's countries should isolate them. As translated by Sky News, Benjamin Netanyahu says they'll defend themselves. It's true for Gaza, for Lebanon, for Yemen, Syria, and it's also true for Iran. Democrat Tim Walz has told Republican rival J.D. Vance to mind his own business on abortion. The US election's final televised debate with the vice presidential candidates was mostly civil and policy-focused. Vance says in such a diverse country, different states can have different opinions. The proper way to handle this, as messy as democracy sometimes is to let the individual states make their abortion policy. Walz says when abortion law is left to individual states, people die being denied health care. How can we as a nation say that your life and your rights, as basic as the right to control your own body, is determined on geography? Convictions of 4 people have been quashed in relation to the 1989 death of Auckland man Dean Fuller Sands. Open Justice reports the Court of Appeal has acquitted 3 co-accused, Gail Maney, Colin Maney and Mark Henriksen. Stephen Stone's conviction has also been quashed, but a retrial has been ordered. The Crown's accepting police failed to disclose information relevant to the defence cases, which caused a miscarriage of justice. That's news. In sport, New Zealand cricket are keeping faith in Gary Stead as Black Caps coach despite 4 consecutive test losses. Tim Southee has stepped down as captain following the 2-0 test series drubbing at the hands of Sri Lanka. The Silver Ferns are looking for more composure on both sides of the ball as they fight to keep the Tiny Jamison Trophy netball series alive tonight against England in Porirua. New Zealand went down in the opener by a single goal after a pass was intercepted in the final minutes. Auckland will be fighting with their backs against the wall in tonight's Ranfurly Shield Challenge against Tasman in Nelson. Not only is the log of wood on the line, but the Gulls must win their remaining 2 games to have a shot at making the playoffs. That is sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole ae toe fe aila
to anga. Ole lupe la lelei, ole mo e tau felei, ole mongo uolele, maufa a pepe pepe, le basa tele le tava e ua pa e pa e, uolele atu isa sa e maona fulu ata muli e umi umu pa auli. Alova Samoa, waule ne yokas futialu, awal suia ngila wale kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, Vivela a. Le fese koma malolo awale so onga fai mari e ole asole e kimu awale ba be se ina fi me i mai kongu manu rap la angang si ba mai de pese solo mari e lo wa fe ula me se fika mane pite fa pa o yo ba mala a kole me be pese mai tiro so mai itu tonu matonu lue mai lue fa no si ba ma si ba ma fe ula mai Sau fomo, bailo manava fa ame it tonu, siva ma, siva ma. Fa ali au tanga ma siva fia, au te popole au leta ulia, fa ia oi, ana oi, au te popole ile au cowboy, a fa ia mau oi, ise papa kiu, au oi te mori for me love you, fa ia oi, ana oi, ele mau ai sa fasima. So
tamale happy a ele fia vai mai minori vai lo ke le fongi kongi I se papovi o a ula ia o ke le koe fo ka koka uma fai me I kokong wala vanga se ai fai me amoi mai la ia e follow mai ia o TikTok Facebook fangu kumwilo ulu so mai I tonu matonu lue mai lue fa ano no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomu vai lo manava fa me I tonu siva mai siva mai e tota mai pato na over ai le pato la po le pato la titi le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e ala mai lava I le vilo polo mai e oi tai le vai te tangi si ai e tangi u te tani tai te le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e umalo na kangi le ka ele sa wai lima mai I lunga gongi mai I lalo fasa sa o vai awa eke vave pa ai o se e vai nge I mokle pa ave a so fusi pa nge I malanga lo o fuai pa ai le makua I pusi mau whaama o pole rua wosi aua eke ngau pa se rua lima fai se high five le walama ngasi vai a ngai roi le vai so mai I te tonu matitonu lue mai lue fa ano no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomu vai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai lue mai lue fa ano no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomu vai lo manava fa me I te tonu siva mai siva mai Si la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasa fua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Sa tala mai le aso lua anga I le aso sa. Mai le ono I le tai au, anga I le ono I le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai ta mawhatanga le aso. Susu mai loe le tasi valu o Great North Road I Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fesoasoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fesoasoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana I le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. I'm just sitting here playing the guitar. City High, Kodak Clef. Hey, excuse me if you see me screaming, but deep in my mind, I'm only dreaming. 'Cause if I wake, girl, then you're not by my side.
feel like half of me is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, booby, would you listen to my song? If only I give you one last chance with the devil, you can no longer tell. You got to be faithful so we could be fruitful. Build a family and follow God's destiny. So just before I run to the block, I might listen to your song. Before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So puppy, I won't leave, maybe I'll just stay. Promise me that you'll do the same. Girl, I'ma love you like I never loved you. Touch me like you never touched me. Yo, if you give me the chance, now, girl, baby, I'm gonna show you. That I forgive you. But I ain't gonna forget that you brought me. Baby, but I have grown from a thug to a man. Build my castle with bricks and no longer with sand. Oh girl. And just before I run to the block, baby, I might listen to your song. Before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So puppy, I won't leave, maybe I'll just stay. But promise me that you'll do the same. Girl, I'ma love you like I never loved you. Touch me like you never touched Yo, me. I'm so used to the rain that I can't see the sunshine no more. I'm so used to the pain that the sickness feels like a cure. But if only you gave me the keys to your soul and let me in, I'm gonna love you over and over again. Yeah. They said two wrongs don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So probably I won't leave, maybe I'll just stay. But promise me that you'll do the same. Girl, I'ma love you like I never loved you. Touch me like you never touched me. Yo, if you give me the chance, girl, I'm gonna show you. I ain't gonna stay on the block no more. I'ma come home early, girl, I promise. E puna mai pea ia sauma le fia vai le fia fatasi ia se. Thank you very much. Lau maso ama o lau tai kosi sili le manogi. Lau tifai moana, lau putai mane, le fili o tama. Sa o sa ili, upolu sa vai, ma apolima. Aua le ai se voala au, o te tauina. Yeah, lele, malo whawhetai Mr. Cowboy. E na ua toi sfulma le 5 minute o na tāne o le tu lai ono. E le toi whawawina le nei ma le whaatalo whātou le nganga i fo whaiva. O le atunu
e na ua ngoto fo i le la e lona no whanga e le tūlangi sifo. Whatasi mai tō whine ia Annie mai o le tātou whare tāwale le Car for You. Malo so i fo vuia Annie, malo fo le ngā ruru e le nei aso, talofa lava. Talofa lava Samoa, ia le manuia lava mātou, wa mai o tō le nā whaitu. Ia, o lo whapena fo i una anga le lei, le tua, ai mwese o le tala o le tau, i lona mātango fie e ui na mālu rūra sa vili, ma timu fo i to uru vava solo. Ia, o lo ia, ma sele whatino i ngā ruenga, ia, ma sia se fo i le atu nu, Ia, sa o le le saunoanga na fionga. Ia, sauno ia, le asa tūlanga o lo ia le, o nanga le Car for You le nei aso, ia, ma le o ngā tutonu o le vai aso. Ia, o lo manaia le... Manaia lava le aso le alofa maleanga lei o le atua. Ia, manuia foi mea uma. La e ni ta kon kala te fou ma ni ta vale fou na sa inia i le so. Ia, o lea lava, malo lava stoi fusta vea. O lea lava, ufai lava sina pise le Car for You le taimi nei. Ai ono le ua a tele le mamalo le atinu o whain whamanuia ina inisi ta vale family car, fiti no fua, lima le lima foi no fua. Ia manisi foi a tatou atinu. O lo malanga me mau mai Hamilton o whainu mau ina la tu a palai whamania ina fo inisa ta vale matu whata vale nei. Ia alo wa ia tu le tale ono an da lava te tala le tātou ofisa ma le lotoa o le asa teimi e whamai ai ma tau walunga ngā ruenga le nei aso. Ia whaftai fo ma le fesili. Ia, na tala men matu whata vale le iwa tai au, ia se pa ia le ono le fiafi. Ona e te tele malo le atunu e tuaina mānawa, ia e lo tam whai lava tutuni mai, ma e tutuni mai matu whata vale ne mwhaina saini foi nisi o konkalake, ia po nisi foi o lo mwhaina mai e wawa aituli e tā vale pe, ma use tā vale tona matu whata vale. E whala wilo atu foi, au lava no fua i a whapele anga lo tonge e tā lafu le leila o ngaluenga. O lo mawhai lava le Car for You na ftaswani mo oe a whapete whai ngaluenga full time, le leila o ingoa, ai le eso laisene. Ia mwhai le mato whai le tā vale au normal laisene, inisi foi o aia inga. Ma ufo le tato tupe maua cashback, ia whai lava na ftaswani ku Car for You mo oe so lava se vaenga, pe a whapete su mai me fasiri mai. Ia e maua le ftaswani mo oe, tato e dress le tole se lau Grace Alfaro Maleua, ia por tato numera masani le oval se lau lo fitu whai wano walu, au lawe te no fuai, e mwhai lava e au nei o eni manisa le ofisa msasani atu mo o e lau apalai, o whapeo e whafonga mai o e mau atu mau kilani, ia au te no fuai, wili male numera wili fuai, mwhai na mato msasani, so lava se apalai te mana o ai po sa stavale, ia mwhai na mato whai a maua msasani stavale ave Samoa, ia maua sasani mo oe a manuia la wa palaya e mau tilangi lo faalu perta to me alo fai na matutiliva fore tavale no molo mota ia no ma se tong pa lava me lo vala au mai e maua tu e sasani mo oe ia tato cashback ka ko fala ulo na ia e ni se time mulian wa muli mai ia fala ulo atu ni se me alo fota to Christmas ia lasta mai ia animal Car for You whawhitai tele mo le matua noa, ia manuia lava to enga o le afiafi, tō whāsoi fua. Soi fua, ia, whaafitai i le tamaitai o Adi, a whai mafonga tā mori o le lipule. Rick the Man, ia, whapea fo i leo whainga ruenga, ale Car for You, i lona tu atusi e lua lo toa, lua iwa walu se i o le tolu se lau, Great South Road i Nai Manurewa. Ia, wala au latu telefoni e leise togi. O walu se lau, lua fitu wha iwa ono walu. O walu se lau, lua fitu wha iwa ono walu. Ora o mai leo lau talanoa. I le wha malo i a te oe mau whaiva o ngā ngaifo. I le rei aso. Tā ua. O tiu te ma whaiva alo whilima lo ngā pātia i le atunu. So se ngā ruenga. Mai le ngā tui whale i le vasa loloa, se ia o mai i le lau i le ele mo o i atu maunga, i a whapena fo i ngā ruenga o whatino. I le vati e tea, i e pe o tātou ave vālili o pailati.
Ni le tāua o le nā. O tiute o le ua ngā ngaifo o le atunu u le reia fiafi. Le toi fo i ala utala. E se vainga i Samoa. I le vai aso na sei ma vai atu nei. Ia, e mo ia i ei me tangota. Ai ei fo i mea lo tau ngofie. O tau mawhawela lava la tau ia. Ai. Waso o tele ia no whanga lo whai barbecue. Tele fo i no whanga ai afe fo i nā i le ofisa o le tangalo matua. Lison Lavera. Land and Title Consultants Office. I le maketi funga lei ale au aliki. Ia, alo ia i le tātou ofisa le nā i tafa tōnu lava o le Georgie's Barbecue. Ia, o i nāi tuli au pūre au onga ngā vōlele. I le sueina o le mele muri pipi, barbecue, o le fasi mamoe. Ia, whapena fōi, o le moa whalai, o le sosisi. O le fasi mamoe. Okay. Mata go fi. Man tu al numero al trato ofisa le da. Mole to tele o to. Ya o mana mil so andi le tape na ino a o to tala mo fam snonga. Wala au le fitu tasi tasi. Ya ma fsili mo le ftelenga ya namulo ulu. Fonga mu o le vai monga. Lei a taua Hawaii le vea. I le numero le na. Fitu tasi. To tele o tātou tangata sa mātou whilua i le atunu. Ia olo oanga i atu. Ia ono o ngase o ainga, ngase o malo. E le tau wha mau popoina. O lātou mea sira, whanua masuafa, ua fia popule a isi, au pua. Ua sua atu iai ia pua. I maa umanga ele, o ni o lātou ma umanga mana, le o ni o lātou ele. Atalofa ia te oe, ma wha malo i le ngā ruenga sa whiangai ma oe, tāte o lave momoli oe. Ia ma o whaia fo i akuse kala ki aka aima popula le leie o mata, awere e tau tiri moe, e lunga ole ala tele. Ka malo atu le uso. Ia whonga bua o le vaimonga, Francis, po le whatalinga fo i ase umanu, aftai mo ngā ruenga le lei sa whaatino le nei aso i tau tuai le atunu, ia ma e alu sao fo i oe le koufale. Ia. Ia le nau a mata na whaatai tai ia sunga la huli isa ako i siau a mio. Awe moe le amoa le malo sio. O le sunga la uli isako. Le aso tai au. Ia o na toi taliu mai lea. I le tātou por kalabe. A ngai fo whaiwa. O le atunu u. I le nei fo i aso. Sa o mata atu. I le tau mawhainga a le tofa ia le ala i le pule. Rimoni a iafi. I lunga le por kalame le ungali i Sydney. I le tau faa pupula ina mai. O le mata upu le o le vaenga se lau mre wha pui tolu. Tasi lua tolu. E saua. E wha vale ala vale tulafu. Ma o ata e lava. Ina o tilo atu. O tau wha manino. Tau wha malama. And it never makes sense. Ioen, awa o le mea moni, e tau le atunu mamalingi le toto Samoa i nei tu ai ngā tula fono tau whawalea, lewa mena ta pena mai le lua fesfulu ma le ono. Ai whātoa pāsia le lua fe lua se fulu. Le o tau whawhangafonga atu. Le ai se public consultation na whaia. Whātoa whaineia, le mea tau le public hearing. Mana tua le lei le mea le nā Samoa. The public consultation e o i tua le matanga ruenga. E o i tua le matanga ruenga. Ina ia sila ma whaalawi loa i tangata.
Ina ia wao malu mai manongi o fina ngalo ma le tō wha le atunu. Leisa mena whaia. Nioe, whato ao mai nei ana o tapisa Samoa. Ia ma lau whaasale lau. I le pepelo le tūsi e ino le nei tū la whono. Wa o mana tūsi ma tapena le tū la whono. Ai ana le pisa nei. E leo i tua e whaile mea ta o le public hearing. Na matua i whaalia le te o tangata i le mataupu. Soli tū pātū male vasenga o whaamsinonga. Whaamasino uma o whaamsinonga e lua. Whaamsinonga whaitū malo. District Court. Whaamsinonga mawalunga. The Supreme Court. Whaapena fo'i male whaamsinonga o whanlua maswafa. Land and Title Courts. O tau se sila iai, i le matau pulea. Pei ona o whai tau i natu. A o lo o tau ma whai pēa. Le ala whapea fo i le sunga tulepa. Ina ia matua i wha senu numi ne tula whono. E te ngāna whai atu o lato uiloa. Wa o mana ta oto le whawai. Male tu la fono. E pe ona iai le Village Fono Act. A whewa se lau i wasfuru toi teu teu watu le lua whesu marifitu. O la tau wane ina tu ua i ei teu teu unga. Male pūlenga. Malosi. Male whaafewhete ina ai. O li ima whai pūle la tau te whaia se wha salanga. Siri ona mamafa. I o tātou tangata. A le whau o talibai. O le ai a te tau. O le tūla whono na whau e papalanga. A la whawhena whai. E mo i e a tātou tūla whono. O pui pui ngā li ima whai pule i tono nuu mawhio anga. Ai ua matua i le toi tala whea ngai. Le anga foi o le malusi anga le nā Samoa. E au wai whaatasi ma whai kengi. Ma whao ngā ai le pule malusi. Ale to a tele. E whai ai se whaasalanga. I se tangata ma whaatulai ese. Ati ma le lau soloroa ma le au fuefue. Lea sau tau whaafoka iai. O mātala noa tuai ma le whitelenga tali oa whata. O se tasi o matai mai le awhio anga o whenga mamalie. Ai swafa fo'i i le swafa whaleu polu. O le whau i nai no fuani. Le ala sao au tōsi sila iai se tasi le nao whaatita inga. E oti le tangata le a inga ina ua whasi o tia wha moe moina. Pe ua tangata wale ina. Isa la au malosi e le tangata lea olo tuua i e le teimile nei. E swafa ia pokati. E sau le whasifo pole i fonga ale fio anga o fasto tai. E sau wai le tangata lea e tuua ia e le whasi o tangata. E averi i fonga i o. I le a inga o whau. Pole sunga ia whata tali o. Po tali o whata. Tasi nau ta upolo ta oto nei le whaamsinonga. O whau o le matai whai upu. O lona a inga i nofo ali. Ai saule i fonga tali ele no. O na tūla i leo whate le toto. Ma whina wantu o le tangata lea. E mo i o le tangata le no. Ai te tau na saule whasifo ma le i fonga. Whasido tonu lava i le a inga. O tō whafonga mai i mea i o tūla i mai nei. I mea o pule a tangata a tō tele. Le pule lea mō tangata e tō tele lea i a tau lea. Nea lafo ua o le nānu u le whaamsinonga ma lea a inga.
E o mai fo le la unga le sunga ia tuisa mau. Ai tu le to ono fali ina ia whatea. Ati ma le lau ma so loio ma le au fufue. Fea la le sa o nā mea. Fea le sa o nā mea. Whao ngā se ai ia le pule lea to tele a ole ai a tau o lo pui puia. O le to o le ainga. O le tangata uauti. E te tau o na whaasiro le i fonga lea i le ainga. Mioi. O le vena tupu. Tātou toi fo i mai eila i lea. I le mata upu lea le tasi o wha. Maona vaenga e tolu. O le autu ole pui puinga o whanua whaleanga nuu. Mas wafa matai. Tu la fono na luas fulu. O le swing o le whawai. E anga waa tangata uma i pui puinga o a lātou wai a tau. I anga nuu wha Samoa. Ma o le mata upu au tū o le pule anga a wha masinonga i le nei vaenga. O na wha peretani ala i lea. All persons are entitled to the protection of their customs rights, the subject of the jurisdiction of this court in this part. Leise me o tau mai eise communal right, word for word, or spell it out. Pa wala me le tau mai e. All persons. Tangata uma. E anga waa ia i le pui puinga o lātou wa ia tau. I lalo le pule anga o le nei whaamsinonga. Simple lātou ia. Ai le tau wha manino ma tau wha malama wā tiri. Mātanga ai. Le tau ma whaipea o nei tangata. E sui le tūrafono. Ma sui, ma tope lau. Wha tope. Ma lo lātou manatu. Nā ona tu uai wha pena. A wā e toi fo i mai le whainga pānota o le awhewisa o le lua awheluas fulmaritas. Au tausa si lo le lofa le nao le tua i a Samoa. Wana ia le whaau wau ina ai. Le pule se ma whai mea wha la tua. Na leo mai ai e wha wau le tofi. Ave ese ma le vaenga, fastful ma le tolu, ma le fastful ma le wha. O le toe la langa ina lea. O i unga o whaamasinonga, wa au tau sa ngā o tātitia ma nofo file mua i Samoa. Se lau monu tupu tau sanga o batuanai. Lea o le ato e toi ta eli mai tangata. E ma whaina whaise mea whapena. La umana ta oto i archives in Hansard o le Malta whapena fo i le whale whaamsino. Mai leo se mea te tau na toi whaina. E te tau na lata mai lea au se mea ele lea i ai, ma apiritia i ina. Awa o le whawhawina o le nātu la whono Samoa i lau whafonga mai. E le i manatu i se nofo file mua le atunu, a lau tausi sila i ai. E ono le lei tangata na tutupu ai whalawe lave. 6 cases where people's lives were lost. Why? Somebody killed him. Somebody blew, somebody up with a gun.
and other weapons such as the machete to load whaafonga le tunu. E mafua sea, mafua mai tu la fono ia. Malve singa lea, I whanua, masuafa, ma o lātou whai unga o mai a ona tā mau ma ta oto I langtonu, ua whia se lautau sanga o while muai. Ma tā upu ia, ma tā upu na tupu tonu ai te ngata whito I tonu I te ngata ia na tūsia tu la whono, ma e na whaia le whaatonunga ina ia tusi le tu la whono leo, ma sui ei ma le whawai. Se melele, o le tali e le ai. Le tala nana o maia, ana nafi. I le mā le pelepe le o ne iai, I le chapipi. Ai le ai masesi e fia tau tala I ai. Ai sea, e mumusu. Le anga e māta ngā. O lea nā o nonofo mai tono le mauta. Paula tiute o lo whaia nei. O le wha mā sofa mea oma. A wai sira fia le lei e tui le epa maleala. E le toe anga vaa. E toe tau vaa o ni sui tau vaa. O ni whai pule o lato I tū malo. Ai se a wafo I le ua mai a o na wha maoni o la soli ngā tu la fono. Mātu ia I le tau wha leanga. Ma wha leanga pēr, ma upu leanga, e le tafa tā ua e tausia ma puipuia le wha vai o Samoa. Le tino o le wha sinonga. Le whaino ngangok fo ia e, whaiona māna ma la malito o tele ma le tupulanga. They know very well they will never be eligible to run as candidates for the 2026 Samoa's general election. Why? Because they were already recorded, charged, and convicted as felons. For contempt of court. You know? O le mea le nai o ia. A lea la whaua wai pēr o na malanga atu, malanga mai o mai New Zealand o atu Australia o ane I Samoa o I tutuila. Ia maisi atu no. Su e ngā tupe. A o leo toe whaia ni whaamsinonga. Whela o anu e tupe na. A lele. E whioi. Ma ou solo ai tangata. O le lātou lava vaenga whai ma le pāti a le hero pipi. O lo su e ai. Whea o waru I tupe o le lātou ipuki koko fo ele le masani una whai e fiafi. Whea o waru I tupe o so ngā tupe ma lātou tau sala ma me o ma whapena. Whea o alu I ai. Samoa, ele toe tau whaatonu wina le tō whāma le whautanga le tunu. Ai na ona o so watu, no pi atu ma tau le mau, I le tau singa o tātou ainga e maise o nei tupe alu whaavare valea. E whai ai iwi matanga ma lima o tangata nei. Le au le popoi ia. O lato mata upu sa iai. Na whaia ina mua ai. I whaam sinonga o whanua masuafa. Lea o mai e whawhau ina I whai ona lato toi tango fia. Ma manu malo mai ai. E ofo le loto malenga. I now know what to love because the law is common sense. O le tāua, o le tūla whano, o le whautou tanga poto.
Ma e whaingo fie. E tasi alau popula i ai, ma tulu tilo ma whaitau i leina ma vai leina. E malama lama lele i ai. La ale mena ala iuna tusi tu la whono nei. E i tangata o lo i tua. O lo tu le ia mai la u tusi tu la whono malo ia. Ina ia whaatu. Ma sui ai de whaavae o Samoa. Ina wala tau maua le lua vai tolu ma le to tele i le nāwai tau. The intention of writing this piece of legislation and changing Amendment Acts to the Constitution was intentionally done, and it was badly intended too, and badly drafted too. O mea na whai. Ina ia mawhai e una lātou tāngo fia. I unga o whaamsinonga wa oma na whai e la mi o tonu o whaamsinonga ma whai unga. E whai a ina ai. Totolo popo ai. Ai sulami ai. Nioe. Ai ana mana o elo tea ina ia tu ina atu ia i lātou le pule ma le mana ma le pawa atoa e to e tāngo fia i e ngaui. Ai whai lo lātou loto. Ai tu o le finangalo le atua ma le tō whā le atunu. Yes, absolutely. They did it intentionally. Nā lātou i lo le poi. E le tu whaua i lātou. E le atunu. Ai ana whapera e pale mai. I le whaiga palota le lua afe luas furutas. Ta fe se mea tātou te o. E whapena fo i la. Pe a whai e toi pale mai i seisi whainga palota ala utala leo o vatu i ato. Le breaking news nai lea son nafi. E iai sources ma i lātou o lo o iai tu tonu al whaafale tui. Ia longo mai i atea. Ngau tūsi sile ta suinga o tō whinga. A umalole au ngā o sisi ta mali i. Sa ave ma Palestine ngau i le awala. Ato i le awala. Tongi i lalo le pas. Ea, e sa o pesi. A talo fatu o ui whangasā ni ua whalau. Watching you from Cranbourne in Melbourne. Colleen Toria, watching you from Bapia. Malo Colleen. Ia whapea fo i Nuau Sala. Ropati. I'm watching you from Anaheim in California. Talo fai. Malo soifum ria. O le sunga ia mafa. Ia whapena fo'i ia Nuau Sala. O to uma JJ John. Please share our program. O le lofi yoapo. Ia whapea fo'i ia seli imali o toa Sam Ripley. Aloha soifum ria. Seli imali o toa. Tai le mafuta mai. Mila. Talofa Mila. O tua mafa sefo vatau. Ya, si walau mai tupea na i la nisi o la tau o lo mafuta mai. Ia, tufal tātou proklame. Ei, tō tele o tau o lo mafuta mai. Whai mai ia le sunga mafu. Wasi sila o e le ataua. Wa atili e una pongi sāle le lulangi. E tau mawhainga. Asi awali inga. Tei pongi sā tua i ala. Malo Marietta P. Tālawa Marietta. Malo le sifumria. Ia whapea fōi i oilea.
o fonga mapsua. Mai o le matanga luenga. E o le tula fono. E whaatala doa le atunu. Ai le o le komiki a le palemene I teimi o le HRPP. E pepelo. E sa o le lei, e le se o tu se sila la mele na fai. A fai e o fai se tula fono. E o papali I malana vaenga. E o malana matanga luenga. E fai le mata upulena. That is public consultation is purely different from a public hearing. Le sa tau whafonga i le mata noanga me le sunga le pari tele. John taima le langi a fele. Le sau ia le ala limoni wha mai. E tauta le titi le sunga le pari. Le tamai titi fau lea. Iu tau se sila la I wha upunga ma upu e lafo I nei tangata. O te tai o le mauta. O whai pule o le mauta. Upu. E tau masa ni ai. Le sunga le ilo ia. O le papali I tele. O le whala lafo la inga Samalia. Toa e lafo e luma e tali ai. Samoa. Se wawa ai I upu e whai. O le tamai titi tauta lai titi. Ai o le sunga le pali tele. O la ufua. Iei pe whalonga mai. Pe whakua ukala. Limongi au ki kaukala kiki. Tiri lo se pa upau. Te tau whaatusa ane. I le sunga le pali tele lena o tau tuli whaatata I le ala. Whaamata ngā ma whaamasiasi aia. E le pongi sā whafonga le atua ma le langi. Tau nu umai I nei. Olo le fua. Punou. Le au ma le po. Fatino. Dona fa moe moe. Now he has become a fully fledged lawyer. Admitted to the bar. Not only in New Zealand but also in Samoa. And what? Reinstated. Mel na silu na matanga. Totally ye le teimina tuli ai si tama. Ma whaamatanga ai si tama. Le sunga le papari tele. Ioi. O mea na whaia le tua. E toi tau ia tuai lo tau wanga leanga I tama whanau le tunu. Ia la o tau o mai nei. Wow, ko le fia lava. Who's having the last laugh? Ia la yo ko vale. Ale le ra o so we fa pela ya. El mai ba ula te bi ta we ia le tamaititi. Na tau fa pe ya le sunga ya. Paulina. I leo lo o ave nei ma officer sili. Ia leo to e sau mo to e tu i lava no e to tilo ai. Ma va aini ba engo le tu la fono. E tau ona ave I ai le wha mumua ina I suia. Ma to e wha fo I le wha vai. I leo la o tato to e fo I lava. I le whaavae na ta pena I le fitu tau sanga. 7 years. 7 years of consultation and preparation before the 1981 Act of Lands and Title Court was passed in 1981. Remember ni ale utu fatuene. O le teuteunga o le whaavae o le luasfulu, na vavae e se mai ai. Le whaamsinonga whanua maswafa. Mai le pule whaamalu o le whaamsinonga mawalunga po le Supreme Court. Tala sa o le upule na.
Le tū la fono whaavai, sili le nao na mawalunga. Wawai ese ma whaatū la i se pūlenga fau la tau te ilo ilo i nai. Ma tā upu tau iahi a te tau. E mata ngā. E mata ngā e mawhau whaunga nei tua o nei mea. Ia. Lea lau tu lai mai nei. Ua lua ulu o whaamsidonga. Le peles tene o whaamsidonga whanua masuafa. Ma le whaamasino sili. O le whaamsidonga o whaesesia inga le vau tangata o civil litigation. Whapea fo i masori ngā tūna la whano. Criminal court. The major problem, ladies and gentlemen, there are two separate courts now to interpret vai tasi la lea. This is one of the major problems lo tu like my neida. O le lua ai o ulu o whaamsinonga, ua wha iai. Ia le tawhatolu sa iei mua o i tū tau whaafea ngai o le malo. Pale mene, pule whaatonu, ma whaamsinonga. A lela ua kipi lua i le wadi ia le whaamsinonga. Ngā kipi aspiliki lo ma le ulu le whaamsinonga. O maua mai, tu lo ulu whaafonga le tunu. You split that head and now it becomes two heads of two different entities. Whawhena whai lea mea. What has happened? There are now two courts, two separate independent courts to interpret the Constitution and also constitutional rights. Lea la wa mai nei, e wa lua i vaenga o le whaamsinonga, e tau mawhai uma i o la malo sianga, the criminal court and the civil court, land and title court, e tau mawhai e whaamatala, ma whaawinga le tulafono, all at the same time. O tau whaafonga, this is a dangerous precedence. Whaalongo Samoa, i le tala atu o le ami o tono ma le whaamaoni, ma le winga o nei mea. Iwan. Nala le nau te talo tuai Samoa. E te mana o la, e ola whapena le tātu o tunu. Tā le ulu spiliti whape le ulu. Ma lepe, alu le si ulu ngofa mai i, le si fasfai. Ai, alu si ulu ngofa mai i, le si fasfai. Wana paule nao le mea tau, le la whamatale. Na mai la ele o tu la whanu el paramene. Ele ngata na whamatala, ele civil and criminal court, with their own jurisdiction, ma le la tau lava puleanga. Ia le winga le tu la whanu na pasi ele paramene. Ai tau mawhai fo i. Ma le ulu o le whaamsinonga whanua masuafa. Tau mawhai fo i lato. E si pela mai. Ma whaatata mai, ma whaawinga mai, ma whaamatala mai. This is only the language of the court and their responsibility. Interpret the law. Define, develop the law, and apply the law. Whamatala whaawinga, whapenala ia lea. O nā tina ele tu la whono, ma apalai loa, ia au lape o le tu la whono. Samoa awane i whaavalea oe, o le malo losi o Samoa, e nono foi whafo. My dear fellow countrymen,
and my brothers and Samoan sisters all over the world, don't underestimate or undermine or undervalue the power in you, although that we don't live in Samoa or reside in Samoa. Awane o tātou manatu whaatau waa ia i tātou o lo ola ma soifua manopia i isi atunu o le lalolangi. I le marosi anga o lo ia i tātou e lango ai se whainga malo. Pei ona iai le whaatula i mai o le whainga malo fi me lauli. Whapena fo i olo le i ataua a foa. Ma le fionga i le whamuina so i alo le atinu. Pero i lātou nei e tō wha. I le mwhai ana tāwa vaina ese i lātou. Mai o te lofo i le ato tō mua se whainga mano. I se teimi mua o se urua i pae inga. Ua ngā lulue so o tau awai. Maisi e fau i tonu o le whaafale Ai o te talo i le tua. Ia sila alofa ane. I tai o Samoa. Ina ia mawhai ana whaatino o lātou tiute. E tu sai ma le musmusunga le nganga paia. Ma ta iala ai le tu la fono i a lātou tautonga o uma on a whai. Ala si la fia le leia tu lepa. Tula Epa knows it very, very well. Te le mea na admit iai, ma tau tino ai. Ia Tula Epa. Ile te le o le sasi o lana tāpenanga. Ua whaalango tele. Ile te tala ina o lātou ngā ruenga. Ngā wala alue. Awala ngā lue. Wai si ta mai ati nae. Nā le oe o oki li pinge ma turi atu iai le lātou media. Ta pu e ma whaasala lau. O mai ilu mo le camera. Whai ai ia pāti i Petesa. No nofo mai i to tonu le laumua i Petesa. Le tele o sui whai pule. O le se se toi popole i tua. La tātou wofua. Le se mea. La tātou watua. Ilea. Le se whai pulele. O le mātou no uma le mātou i tū mālo. Ianga ngai whamunga mua. Tino fo i ma ano. Whamai. Whamai ea. O le no o mātou i safontu. Quote. Nāna o lātua ma le tanga leisa lūrū. O mai loa moa. Ia o whaatusa le mātou nuu. Tā lo whai. Whaatusa lea. I meo le lafu moa. Nana winga la alua tu e lūrū te ngata. O tupe i e tala noa iai. E sori eile tu la fono ma le whaatosina. Penga la kwa kuku sa ma tanga le sa ba sau le mo la fumo. O koa save ya savelu ya o mai mo kwa mo ese sau mo kolo. Ma kama i mo fa kwa fe punga mai fa for milking vo amo. Ya les. Se me ole malo si angal na o lang kanga le se por kankupe. E mai lei mai ai ma whaato sila iai upo e whai tono le nunga. Mea lai o le wha maawa lunga. Lale mena tupu. Pāle pāloka. Tu lai mai le toi ina. Ma tautia fo i malana tū ma le anga.
o na winga maangan ambionga wa matua toi a fuli le lua tula i mai tui loa tula i mai tui loa fa amasi ai upu matala fa pe son lafo fa pena foi la ele tei ngā tule pa mana tala mana mea safai toi fo ilo u mafau i tua. Awa o le taimi na le toi maua e le sunga lauli. Ale mali o toa ma le lato vaenga. Ni awa noa taua. Ona ua porokiki tele. Le to ino tu le epa. Na tapu ai awa noa e mawhaiona ola ule whaasara lau. Ia le anava tau. Ale pati whaapwhai. Le whaatua tua i le tua sa mawatasi. Na apa mai ei la uli. I le pora kalambe o le tano awa. E umi atu i lo oisi e pora kalamba fau i nei. But no disrespect to that. Nisi o la toa o uso mo tino ma anumoni. Nei fo se va o iai le nā tulanga. Na le tamu whaia whelangulango mai, whelangulango ai. Ina ia tau nuu se aunga e tas. O le apa mai o la oli. Na mafua i lana suenga malana analysis. Ile au wala ki liva i e savea le ataua. Se mata upu i luma o le atunu. Maso se mea. Pe o lungo le TV, po o lungo le leitio, po o tustusinga i newspaper, po o le tū le malai. Po o le tū le totoa. Po o whelava. Po o totodo le mauta. Whea le wharapo patonga e pawa. E pawa. E le fefe. Nea ngai marama lama. Nala na. Na apa mai ai. E wa ai fo i ai. E tau muli ai le au fia sa lau wafe o tangata. Tau muli ai. Tau muli ai tangata le lei, a tō tangata leanga, o e mātutua ma e mātāhitu ma e tau whāleanga. Eo i whawhine mātutua ma whawhine olo mātua ma tō ina olo mātua, ua mātutua. Le tūpulanga, tina mata mai tai. Eo ai whanau. Se olo o famous i o Tarapa, o sa vali leo ele o Tarapa mangele. I lo tatali atu i lea, kisi atu i lea, whaatalofa i lea, nai ta māmati nā mātutua. Fia sa lau wafi. Le nā lai loa. On apa mai, mauwhai atu. Talia mal wha loalo. La maua i awa noa i vai aso uma. Tai peila wa fo i o le so le pule. Ta pena fo i le sunga sianta pio vauliko. Ta puala ma se lato fo i tau mawhainga. Fono ti ma se lato fo i tau mawhainga. Ia, ere ngata le nao le sunga atu le epa. Whaaftai sua ma le siu fonga le tai au fau. Maisi lava. Tama whanau o Samoa. Ai pei, o vaenga nei na apa lava ia i la uli. Mai le amatanga. A o la utala lea le avatu nei, lea ngai te lele experience. Na o maua mai i la utama, i le teimina te ta i la utama. Muritalo palea ai sina. La vea.
I le whaoa mai o le tofi o le anoa maa mai vai oa masi mo. Mai solo. I le whaasisina le fionga i a le ota le ilua i li i tu au ale. Taimi mua na. Sa uwa ai le o te maa. Ta i le campaign ma le whaato sina. E mo mori le sa vali ma le ana vatau. Ina ia tu lai mai. Se tasi o ia o atua. O ia e lua. Mai atanga lo msang portele. Ma le malu nofo i tu ai ngā salua fata. Tanga le pale asina. Le pale asina le tu maloa. Na te whaia upu mo o ia lua. Ai ina ua mo mori la le sa vali. E matau tia. Ta o tilo iai. I le tau ma whainga lo tama. O upu e whaunga. O le tū ma le anga ma mionga. Sa ulu vai i fale uma. O awhio anga uma. O sa lua fata. O fusi. O eva. O sa lelesi. Se ia o mai i solo. I le malai ma le maonta sa. No fo le tofi. Na matua i ofu. Mai e leo se ngāru wenga fo i e whaingo fie pe a whai olo e ta i mua. I se whaalau i loa ina o se tamale ipo o se whale o polu tā ua. O le ambu mori i luma o se vaenga whau whai ma te ngata nuu o le itu malo o le a vea matofi o le itu malo le mauta whono i te whau. Na matua i iofo umatangata. Nāle mena o iai. Sei wale tofi. Ona whamai lo leo leota. Ia. Pala e sina. Po lau telenga muri talo. Tsunga muri talo. To whae le li o le tū. O lou matua i toa lava. Ma lou sau e maini matai o le nofo i tū ai ngai a salua fata. E ta wānau atu te ngata pālota o solo. E whai le nato e kisi i le fionga i a tanga loa Kerslake. Sally Kerslake. Le mea na e ta o le fiu la vale. Ma le soli mai o ele. O tama whaasina ma le fio i le aloli. Ma e nau i au. A wheo i ai li matua o whale o polo. Li matua o whale o polo o tō whinga o whale o polo e wha. Ale tali ele te malo o Palestina. O fina unga whaatupu nei mai whaia fo i tū maanga whaatupu ma le whaatamali i lona whola mawalunga. O au ua nao se ave fe au ma ave savali e mo molia mai le tō whaa. O whea iei le tō whaa ma le whautautanga. Ni le malai mauta i si umo ma vai oa. Ia. O lau fionga le whaasina. E ave fo i ai. No la tau wha mua. Na uma. Ma tau wha ma vai. Au talo vau. Mata ma muli pea i lo mātou te mā. I me whai. Ia wa oa i le mea campaign. Saule unga o le palota i le astonai. Sili palota a le fionga i le i. To e saule si whaitaunga o lo mā lōpea. Tuala
Sale Kerslake. To e sau lesi fale palota, e o fo i lava i le fale palota i solsolo. Na i loa i nā e le whaasina o le toa tele o lona nuu. E tala pepelo uma foi. E tele atu palota na maua. I le asamo lena sa wai pala e sina la vea. La ua ave yo. Ave i sa lua fata. Taimi mua le nā i le history. Na se ia mai ai le tofi o le anoa maa. Ma nofo loa i te tonu o sa lua fata. E pulu makau. Tala lale nā o te watuai, ma le tā ua tele. Uma le whainga palota, to i lalo, ma le whaata mali i le fionga le whaasina, o la uo mamai o le to ina e pele le o whatu. Le ota le ulua i ali i itu au ale. Ia wala au ulua i le ota ia. Le pule no ufa perfo ia le mātou tamaa. Vai pala sina. A fio mai le nai tu vai ma le nofo i tu ainga ia salwa fata. Ma le tau vaenga umalena malanga mai tātou te whāle le asong fua ma. O le mea siri leo wa le whainga pānota. Wa tali le atua ma fo i atu le tofi i ate uto. Wa mamuru atu le tofi. Ai o mai. Te tātou aleanga, whai se tātou te talo i le atua, e whafta i ai, o leo wa whaasino. Le tofi, o se atu i atanga loa Sale Kerslake. Te whai fo sina vai malu nei, e osi eilo to i lalo. Le malu o upo le ota. Nau tau si le fia voi. Ao soi fua. Le fionga, le fasina ia le ota. I tu au ale. A man of character and great wisdom. There was a witty about his life, his smile, his face, his character. A man that walked among kings. To walk among kings. The late, dearest friend Leota. Deulua ili I tu au ale. Ia whano loa I le songa fua. Whai le tala ua mna, manu muia ma maa loa ia. Tanga loa Sale Kerslake. O leo ua mai le avea I le whaasina. O silon to I lalo. O autou umalavai o matai ai pia. Palau fia feola umalei ai. O le tu ua lalo o le mātou ta maa. Pala e sina le vea, muri talu. Ai o tau. Tau te le au masani lewa I wingo leota. Ai eitanga te fialu I o. O na alu lai o. A leo o whai atu le tātou nu. Ma lau o fionga I le tofi leo o tula I mai. Se iai se teimi. Sema malo lo le lei. Ai a whai lava la iai le matai ma le whale uporu po e fia ingu I o il mela I leota ma lau whai mai o lau whaatari mai. Ma tau mafa ma pusa pia ma mea umana whapena. Io na ole ia. E le I se le mate matenga an sailo te mana ta wala tua I le tofi whapena ma le polenu. E ta ofi au ne io. Io es tangata e fi osi lon toi lalo wa wha o le tofi. E le ai masamatai sa lua fata na alu ele I sao. Na ta ei umaulu.
Ma ta e mata ma ta si i le whare mai. Kua whai nana watua wha ainu roe leo tamalana au manga. Hari uono. Pingi wha solo akoa. Kua ka whasi uma mai ora au fia fiola le na o malo latu manatu e o se mea. Ade lo le palo na le na whai leo. Se i o mai. Se i pa u i le ki ngā o le loko ko inga ngā ua whai inga le paloka. Nai whai le tala leo ta. Ina ua manu ba lo. No mātou ta mai le swafa. O le tanga loa matua. Nā tā i loa matalo le fue i luma o le mauta. Wha masino. A fio mai a lau a fionga tanga loa matua. Tui taa sa wali i ma tui sola ua. Toi ina lava lea. O le ota na tū. A wha fei loa i. Lo mātou ta mai le swafa tanga loa matua. Ina ua manu malo le wha apasinongo le lua awhis fulma le lima. Manu malo le swafa tanga loa matua. Manu malo o le pure o ele o sola ua. Ele o se fatu manawa. Ma o sola ua ele o di tua maota o sa lua fata. O le nu uma vai ua lewa na iai, ua se lau mona tupu tau sanga o iai. Dala na e le mawhai ei o na ngalo ia te au. Le whautanga e sa iai le toi ina. O palea ai sina, muli talo tanga loa matua la vea. Na mo moli ai le tau whaa. Ale fionga le tangaloa Sale Kerslake. Mantua mai e ese tangaloa matua ese tangaloa. I te ua whenum ia i a te oile mai ene le nama le whau. Ia le na. Ole aunga lao le tala. Ole awala e mumoli ai se taitai po o se tangata. E iai i ona tūlanga māwalunga. Mōna to mai, mōna anga waa. Awa wele seanga. E o e momori wai lea luatou tala le mele pe sao no le mele. E ai ana tula fale ma fale o polu e iluma i. E ai le au awewhi au. E ai le au mori to wha. Ia maneno au o fala. Ai ale mele na whai il campaign sumu e whai. E alu le whaalau i loa le fast. Whātua i le tua sa moa o tasi. I tu malo umolo o iei o lātou sui. To te so a tō le tunu ui a tō mua ma pule. La inga le tai. Le wā au fonti. E o, ai no nofua tu le ipamalana vāenga. I to tonu o Petesa. E ola uli e whaalau i loa le lātou ana vatau. Ia ma le lātou tasi le miliona proketina. A lae no nofo i Petesa, ma taua i misa. A sa me taua i misa. Whetoto i awa e ta iono sui. O le HRPP. E tau wā mai i to tonu o le i tūmalo e tasi. Ta whai ai tu le pai lauri. Se oi whai whale i kou kala. Whiri whare lei, tanganga, lau tautou whāma le whautanga. Po ai e nofo a oi alu. Le la si pela mai a i le mea tātou te o. Ia ele se se. Ele se se. Tuila epa predicted that. And it became true. O wala o maufo le nana matutalo whai le lea alo lofo le pāti. E umana na oi o umale to ono po o le to lima foi. Ai nā o le tasi le sui o le fasto, le tabo e maina. Mea siri na mātanga spiliti ato ai le palota. Ai sao mai ai i le vā. Le sui e to tasi. Mo le whātua tua i le tua sa mo o tasi. Ai sea, e le vā lea lea to do. People know how to vote and think strategically and said, now, look at this, how the heck
Mua ono ia sui fai pule. Sui mai i le pati e tasi e tamu mo ena o tasi le sui. It is obvious. Le ei masesi e fia nofo. Ai tu le ava no e sesi. Spiliki le paki o lona winga o i lato uma o le au su e mea. Mana o le tofi se i kwa i fu e i malana tanga. A o le alofa e atu le epa le alofa le pati le alofa i le lumanai o le HRPP. O story na Samoa o tau whaafonga iai. E leo ni mea na whau e le atau sa vea mea na mea fau le ai se mea fau. Mea o leo o to inatu sa tutupu. Mai ua wha malo si ai la ngona o tangata. Ma le tali tonunga. E le se le mata upu leo o talano antuai. Ia wale nei. E le umai. E toi fai fo. E toi fai fo i tai au. Ia, ona. Ei leo se banatu le aseu i whanua. Wa leo ua ngā ngaifo. O whaiva ina ua ngā ngaifo fo i le lai. Lona no whanga. I le atu. Nei tu langi sifo. Aftai sa moe lau te talo. Aftai foi i lo mafuta mai. Ia la foi se leo. Ia se upu foi wale tau tamani i lau whaafonga. O le nganga lavo le atou se vea. O le awala e momori ai le tātou sa vali e tu sa o lava. Ai poi atu foi. Ma pou i nai tala mali. E wha ofingo fi ai le sa vali atu e. Ona manino leo au whala. Na wala le whaingo limo le tamaro for a Trump. So you see? O te. Asi wala su ima se tātou pese. Ale. Te wai tu po verka pese li i Joss Tautofi. La tala pese se vea. O le nofo to tasi. Lea, e silia na. Ia na. Pese lea. Ia, whanofi le mua fo i oe malau tapo inga. E le nei fo i fiafi. Ia, ma whaaftai e tuai. E tu sai ma. Le tātou maftanga le so. Ai, le raina. Ia wā mua e tu roi lo. Au mua le tātou vai o le ola. I no whanga masani lava i tātou maketi. E le nganta i le sfulma le tolu Lappington Road. I nai o Tara. Ia, whapea fōi i le whaletui a peka ma le uso fōi le fionga i le saoli i a tuala. Ta wā taupa utino. Haftai tele. Le anga le lei le tātou maketi le nā. Sful tolu Lappington Road i o Tara. Tātou se e leisi tātou maketi aukilani i saute lava. Lua sfulma le lua Templeton Place i na Glendon Monrewa. Sa vai le ola. So soani tele i ngase. Ia, ai maise o le toto mawalunga, o le suka, ia whapea fo le toi wha le leia. O whatungao, ia maleate. Ai, matua i le lei lava. E makua ispai ia le ti ngā o vai. Ia, o lima, mauturi lima. Ia oi. Ala kamawalo le ngungu le. Rai kasi ale ingo se umangu. Uma le fangu, ala le kai au sa vali mailo. Taulo rau. Ia, mara tātou maketi, le na Louisville, ma le lua Templeton Place, e Glendon, le tua fina maalia nive, ia whapea fo i el tamaitai o Sawanga, Maretta Sawanga,
Alo whaafteitele tua whine, le anga le fo le tātou marketi. E ana se e mo le tātou marketi i le Tasi Market o ngā tutonunga le Mall Shopping Centre. Mangele, taftafa tonu lava. Le tuli manu le nai tasau ai lalo le tausala le mea fo le masani e sau e kifa solo i fo i lalo i ngama fai i lau fe au vai a lai i a cameras. Fa pea oe reo ki kilo ngisi a lai la makoi oe whawhawhinga i ngama le camera. Tasi Market na, au sa e whao le tane, ia fa pea fo i le fionga le whasina i ato le foa. Larry tu pai le pea. Ea ai tā walunga atu i le tātou maketi i le tūlangi sifo i le Grand Market. Ia Grand Market na numero Tasi, Triangle Road i lunga i Massey. Ia lo iai le sunga ia wahite. Ma nei ala ina. Iai uma tātou talo o whai o ulu. Ia mi bilo mai lesi pito e tasi a le ala e te savali au le Isles level na. Ma ua mai a lia o mea whapena. Teipi fo i le sunga e Larry tupa imale Tasi Market i tonu o Mangele. Ia o le tala atu le nasa mua male ngang whaftai male. Ngang whaftai o le o tātou whiro ai. A la tātou o e tale pese lea e whamanuia atuai. I le atunu. Le pese se vea. Ia, nofo lo oe. Ia, ai o alu. Ia, la kou iau, ke ngufunguf ko kasi. Ia. Manuia le nei po, so i fua ma ia manuia. Sau whanua. Ia, o la utou mafuta. Ia, ma whea ngai pea. Ia, ma ia se ia pa ia le taimi e tau walunga i fo ilana tautua. Alo tele mo e Samoa, le atau o sa vene nei. Wha se i fuia. Atasi, my foe.